بكل شيء عليم لا إله إلا الله فاستجب لنا لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم آمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشعراء مكان سورة يعني مكان سورة نقولين يعني أقولين الله باني ناو هاري ناو ونندي دائما يقوم من تموتي عقيدة لسلية القرآن الله نا ينقندي تقولون كندين سورة سهرين يعني هذا ما هم نتين سكوه من تندا ngagaw hilla kapanu maga mogo be ken kota aw ken konni akura yempai gira kuta adallen wala ngala yempai nga harsa iti mu'jizatana kannu kota ko adu dundura ko nyerke ken balle aw ki haru nunu masala na wada ngani alla de qaqi na taga honun kanda baka samta ko bitedi kata limanan ka ko noroya awa jopan Allah sahal limanga Musa ado Fir'auna dagaran karante ke himbe ga dangi ido mena ga Allah kallamunte ke kibarendi Allah gara Musa de ma mobe ti hujja kallamunto nga na agaren koron koso kem balle aworni ti masalam tanani na nyamati wajude nga aro tagasiye yugo be ga nino ama koni no kutana ke sura halle Musa bre ti Qarun kebe na burem tinga o kiten sakalla kenga na limanan kaun adu dagaran kare ay bakame ni ken kanam bayina ken ballado Ibrahima wa qisan warni Allah minyangi aga sigira be idi serundi haba bori batar na dallun kiniya Allah bani na wongo tuini mo be ti hakarenga Allah be ga nyonto denga wa maga tora kutun denga wa maga na ha kata ko munga aga ngarndi ni aga karndi ni aw kem on ko noda kem balle a worni dagaran kara yem on ko da kunga halaki ado kube nu gala to hakke ye ga kisi wula linto adu gala ma jiginu kebirenga na besu mogon ko o dangani lagara kota kinda warna timmandi nuhu kabare hudu salihu lutu shuaib alayhi salatu wassalam na koy ikes diga kille qasenga ni kebe garan kutu yemundi kenya ni dron igama dungini halaki na annabi nyumundo ki farundi kitabu na kunguru kenni ke diga mo qasenga wa internet kella kawara kenna Allah faram butemura na islam ni butemura daiman anda qoto mo na to angoro to ngballe maaka allati hilla garu tigante kenna Allah kananu yakale asadaru wala de ngara no ko be wulsagane kun jukunu benu ko koni ko titiwa mundana wae walangale na ko bani ne gamundi wa muna fami kitare mo siri arrahman ko ko juko sirgo o bil jumla angana diga men suka mo me ya agare tigati jukunu be ni ya sora ke jukunu tam do bani yani asutti gantenge ni min at-tahalli wat-takhalli at-tahalli yani an qabana andu ma ngi to jukku surbe ni ya at-takhalli yani jukku buru be nu ga wandi an qawani bugandi an ngana suka mo me tam ado bani yani ma yankay munye wuru awa ngari ngiri wurundi kanne tagaran karen toke koto en toke lato e baka hilla kafenga nan senu baka jene nga baka sir kallenga ado tubiye na kel lazimi na lato garenga
na wajunde liga na lagaru khasa kata Allah subhanahu wa ta'ala ku jukunu tambi do bane yani hono litahalli hono litakhalli yani hono wali seren an kunga ntandi andu haram parondi andu parndi tukunga hono wali ga kunga wandi la tukunga agadi ko wakati kebe ati kunya mundana seren baraje kinyeni al-ghurfa ulaika yujzauna al-ghurfa in arjana no gurden wani aw fasan den wani kada in kudaru jamu wareda ina kam ngara fami kitadi الله أعلم بمراده بذلك أتيك كمبون يعني قرآن كتاب آيانونا أيوا كم بانغانتنغني أهو سيني أنكم مولميني أنت كمن أندو حلقيني قدام مكان كونغم مؤمنين تمنانو يا كن أنت كمن أندو حلقيني الله كوني واتو كندقامين كن مغين للتشفيق lani kunangi tak mandu tampindi de haranga na ton damu ndu tampindi na ma kuma jukunya ko ago mo ba akuna kenya kada akuna dara magandu tampindi kundu sa ike alla mabbe su taga islam o kanne ma allah ngenda an serun su ko mante iwan toro no iwo hon su nyana me allah nda su islamiye kibre ikema itahin kanne ma de be su to nyana an kar buku an seru ku an de be dingo be su de islamiya بسم الله إن شاء أتي أغتون غنغنا قنو ننزل آية وني آية ينقندني مكان كونغا بكا كموني فظلت أعناقهم إكبرنا يقنون ندومي ما ينقنوا لها كندغني وما ينقنوا نلمودا إغتهم بأوانيانا وأغرهم بمندي ما قهني وانيانا يعني إنتك منو كتان ناني أوتي غنتا دي الله دو تغهم دي فرنسي وحكي angara taga ho kono kosenya antala ati gentadi ata woni go alla kutana inda alla kutana na nakide alum alla yimada ni ikunni kuta na sabu na taga himbe kanne ma anga ni ke kutani anga worno no kini anda lumo da alla fare wo himbe mun inga ndari woto woni o warti wa ndari khairan daballe wo ina islamina aw kuma be su taga adina ruyan kanne ma alla fare Allah kuma be bute murana kendo kuma bana sallallahu alaihi wa sallam bismillah وما من ذكر adi ama ya gilli aywa hin konne su ya يأتيهم ya sidi ayri de ya nari wa ama ya gilli hin konne su ya يأتيهم kinga worini amma kan kunga الرحمن bugilli arrahmanu ya هدى kengani aywa bangandana ya إلا كانوا maganda makkan gonga ya ballanu ya anu bakka kenga ho wal hukurum bay ado ho kimun don goy nanda bo unda ke qur'ana kullem bayin asa ti hotana kini la halang ido qur'ana lakin man ya qanun ko taqmin ke faqad kazzabu aywa imma kan gon bayiga garan gudu qur'ana فسيأتيهم wajib ko qibar mun de murniya iganya igongni bi tikinga kaza فسياتيهم انباء ما كانوا بيستهزئون كي آية يلي كريسو أما نمو بكا الله فاري أكوني دغاني تيري أني غانا ديمو أي ساي ما هو رين كما كم بونا بوات دي أنا جامو لي أيسا كوتو بكا نوينا وليدا إيه من دغا بو فلو ni bon de ba pour la faire pour non ay ni boy folo ba ah ay yo ni la so ko de yede to bla geno bona yede anda so no ko no angilima ki tabi gilima da so giri أنت بنت أبوي ما أصدقون تاد لزام
agana josa iba be fendo de be jutu godi iba de me be jutu no ajoya ko jiga mo ajoya ina isi gimani ki ayabi hage fasayatihim anba'u ma kanu bi yastaliun yille karaysu ki aya mana ngurni Allah subhanahu wa ta'ala atike ko da makan gonda ngani Allah faraki da ti wajibi igo ko nan ne ti kibeya iganta hayni hoyi aganti mughallaqe yin qur'ana ya Allah subhanahu wa ta'ala digan kanne wajibi iga mahimbe to adi mi iganta man himbe daro iganta man himbe hay hoyi akibare mo gonde su ko mande aw bangene honne on hintano na butu duna taga injo baye mabutu ngo fudina qur'ana gamira khallade to agun tanu alkhin gamba kadai himmu gunten tanu agama no ne mugundi gato ya yille karaye ona hoyu gottu qur'ana de umay kentu yille karaye ida ti qur'ana kara ke gonde jaja mega kina o tasu ba Allah ti maganya ya saura Allah tuwanu mo arohin tuwanu mo hi kurbantan to ho jambe ga wono ikunda no ne ngari ira to be ngari wa ardu ne na bu bane wo simmen Allah digan kaninga Allah do ke ko no qur'ana di ke qur'ana di bismillah awalam yaraw andi awi me walla mo ya mo be o serende manana simmi Allah hinuma ango Allah tunutai na Allah ne yetu na bani na huntu awalam yaraw yallikum ma hindiwa kam ila al-ardi katamninga damma be ko waragan senundi o nyindi billi none besuya kim paramparengani inna al-ayatan anna tukai gabewo dhalika ku kombono di wama kana ngasrum boga mumanya mumena tumundanu di haka angana munye hay yiti hakai be ga wadi angana diga yiti senura nyime kilometer bani di allo funti ho atamani me wudunun none walladi angana kempai munye bani ji bani kusu kata baka kamo na nyin tabani kamo ko kore yuda hakran tumu Allah la ne tunu ke bismillah wa inna rabbaka rasulullah kamunga atigi ayani kafirin nindananga ayam pinne tundanga daiman kin Allah ma ko anga dagaran karam mo Allah rawanga mu'mina ampina ko ampina na Allah na ampina akoto mo awon la ran kallenga ya sabuni Allah subhanahu wa ta'ala awon qisanun koda bal Allah farin ni matawo hi hore awla lingin wala lingin ta ko besu ya basanda ho sirenga be mo ko na sumenya ke mo wani Allah farin ni mato akka hirin yang kalama jigin ta unda besu ya basa anda ho sirenga be mo ambara su ko mantenga karno sabu bismillah wa il ya rasulullah kenna prinsima an kamanga gangundi aywa musa an kuyani itil qawma an lisrunga zalimina wa tundanwa qawma fir'auna kin ko fir'auna sirun wurfni ala yattaquna rage da wani abin kan kan abin so da kala au kamo barla wasi ibrahim mana da rabbuka musa ya rasulullah kaman gangun di musa an urobe agara yimbe ngari ado yite allah ti kuyani itil qawma amorne serunga ngani aywa ngundanunga qawma na fir'auna fir'auna serunga li ya hareya ala yattaquna akida ngani yalli an kunta kana allah ina baninahu qala musa di ya kama adinge musa ngeo kanna imba ingaran kutude wa yadiqu kinga na sadri yabane nge sondo be ngol lirini wala yantalu nge asondo be ngana lirini ne kiran daga wasine kari fa arsil كبرنا فارس هارون أم هارون قيني
فأرسل إلى هارون أموها أو كنني كت هارون ولهم علي كم ذنب بلندي جنوب إدعان إنك كم أنجد إسرائيل وكري كنا سنون تاميا فأخاف وكننا أن يقتلون. إما هارين كاري كميا قال الله في موسى دعاني كلا كنتيانا فاذهبا يعني إنتان كدي طه وكنوا دعاني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سرب كلنا نسهنا كني نينغا وسيتني كني أوهي همبي أنا كنا يا غمدو هارنا كون نسهني سرب سهنا قدادا أصل من اللي رباني كنا هو كفا سهن قتينا دادا بسم الله الله تكنت يعني لن تنكلمي وذهبا أغاهي اللندقاء عنده أخيك هارون بآيات توقوا آيانونا قال الله تعالى مكبا أي مستمعون ونترين كان دانونا أغاو كيف يكوني دغني أنت ينو هالي فأتيا فرعون يهلي هايغا أغاهي اللي فرعون فقولا أغاهي اللندقاء دغني أكو بانين بانسو رسول رب العالمين ونكاوتغهون كمان باريني أن وبانين بانسوني الله هاريني كتانا وبانين بانسو فرعون أو بالله كبكون كم من يسريهنا هارو هيل حقيقة سرباني أمي من يهنا بسم الله أن وياني أرسل بني إسرائيل أنوا إسرائيل ممكن معنا كبويا نحن ودين موسى ألم نربك إريف وقول له إنا رسول رب العالمين إتي أصره لني الله هارني كتنا أريمي أن أرسل بني إسرائيل أن إسرائيل رمونغرا معنا كبويا عندي الشام إري إذا كارا الله رحمه آياتين دودي قال إغري ila sininya lakenga imakillen kita basna musa ra koy kan hinindi mana dangin tegedi mo onu hilli wa ma arawo riga nan uso garoro kasuma arawo hayni mekano tono anta ko nyano ya ka onta wali nan se abati aro keso ya ila sininya lakenga wutna dengan sering wala kengade atin Allah haringi kota suwa konada no kota ni wadi kasu illosa ona soilengi ngora ken kesan konan dangi anta ko mi garo bane ila kosaga amen diga men no woni adiga tawo no gungo jare tonguno adu jagabu agmana kumpai khidimandanu kanu suroko ligandaro konya tukumma iriga igaro bane konya tun jonkoyiya igawi itarana igawo idudu saniya kenda fir'auna kayhi muslim atangu ni koy kibrin tada inna rasul rabbil alamin o kuni tagawon kuma parene katana ara musa tu wala tanji ke sine musa wakara bukinya sawuni diga mu go hay jonko ni ara jonko musa na warati ngara himbe nyanda ngara ngen qoron din kara andin seren kari malli gatay akim mansuru an worni kare tingi ti allah yani awamu na warati بسم الله قال على موسى تواتي موسى دغني ألم ربك يلي أمان موسى قرني أو كانوني وليدا إلا أن سار كوتا موسى قال سار كوتا بأي لنكران صوبا فرعون رابطو هنيني ولبثت أن وجون أو كانوني أن مكني سينكبي أنك موسى ستناتر هوني تنجيك سينا عندك نيجي مكارا بيسوز اللي منيران
وفعلت كم بل أن بيغا قولي فعلت أن قولنا قولين بي أنكرا كم قولي وأنت أنك موسى كافرين. أن يخسرين الليل إيه كنا كم غط فعلتك التي فعلت كنا ينكم بطو يعني فرعون له أسلوب في الإنشاء للتهويل أو دعامنتو ندعانتو نانيان قورندي أروهينا مغسر أنا نتي عند سريك رودي بكم بكنتو يندني ngake ko mo anda ngolli bi angara ke ngolli ko da gam bakat ali tahwil fir'auna ni kata diga mi ngam mo siri awro moniya anda sere kayo o mal diga tay kinga na buno ga manke nya kome an sere kudu sunu kome nga sering ana sehendo mo alla an mi no ke baro senda kum baga diga mere de me kum sehene alla ni ni harana ma ku ida an na ki bane an diga min kose bismillah ya ko musa ta daga ni ngeda ke ngollenya kembirenga wa na min ad-dallin kinna ndo sammendi yani alla ga nubbi kingal lengi may kintu kempalle samunta ko talaqinte kinni muhaliya alla ko musrum pakende aha anya gantai wata ba ga sirin kari ara alla nyaga kina ya mai harew anya gantai ko tabe aga tawo madiyana girella kinga adulunde atampinde anur samude ara ko nyaga ara alla nyaga rabbi inni lima azalta min khairin faqir yani alla ko musru an wani muqifar ke sammendan bebe samutongo ken ko ni hakendi ti o suni gambana la iwti ndana ko dum ira mabana ira ntabana an mu mundo qifare ira mabana ira ntabana lengi alla rinya isi halle manga ni qiri qifare ken to mayna may kunduga ko qore wo ken ko tanu lengi na awrin kidi wasamda unga سرنتات يننيمه وفوق كل ذي علم عليم أنغرا هو تو أنغا دهيم بيتو أمبوتو ينتنغا كومين دامبسو كيفارنتا كندي أمينتا كندي كبيرنا أكوني مواني جاي مغي إذا أنكنتي مي هو دي بسم الله وفرت منكم أهلا نجي وراغا ياكو bila kebe ngiya ga kinga kanagai angen titi awan gam ne amil diga tay ngenta kentu agara sirum girindi tindiga musariga aganya himbe jondi kenya ni isa mungi wuro nga diga no ko be non tanki jamane di firawna amin to no de umro kanu kini kenja wuwa فوهب لي ربي نجي كمان قصة غارينكم أو تواو قوريا نجي كمان دنيا نجي خيفارنا وتلك النعمة كين نبونوغا أنغا تندغاني دي أو نفسرين اللي بس أمين كين يكومي ناتون قبلان سو مباوان كان سو نكومي أتكين النعمة باني تمنها أنجي نجي نغراتين دنيا نجي موسى باني كما أن عبدت بني أنقاد إسرائيل من سو كهمان دنيا كومي sirba anke fir'auna ma duna suna boy sirbane horao anke na kinya waratin diginga anda menun birja dare musa qabla ke ko tanga ambu kamutu mi wujunu sire ya su kobe kamutu mi wujunu sire anke na sirbane ya hoda anke ninge warti diginga amon yuri to gondi ko gumo qorenna ko qorenya ngangi har bani ya sir bani hora wange ne kisa agen tarondi donc amane ma nyingeda bismillah qala fir'aun gara kinno ko wargeda a kudigamu kuma diga rajimi kilenga ba digamu koron koso awsa gane kate agatini rabbul alamin bi harenga awatir ni kinga fir'auna ti musa dangani wama rabbul alamin wani rabbul alamin ta honun kaman ni ko yanga tani kebe hariya qala wa kum rabbul alamin ni hoyi taga horan ta dan kada on tunu atuyuti maniya imma an kutunu kinya sabura musa da fir'auna jabi
ti rabbul alamin ma kutun goya way tagasan mo tagasini alla ma kutun yeli ado agollu inta tagasini alla jatim paqiqandi musa tarangani رب السماوات رب العالمين ni kampatun yeri kama والأرض ado munyen kama وما ado himbe kinga munyen naga ayana kuntaga in kuntum agandai nanti dankana wono nanti kamuke kone an fir'auna amma taga munye ki amma taga taga honu be hay anga tanni kama nga dankana wo anga tu tigi amma taga wasreso hantate iwatu kamun pitang ku potagande ya munyen pitaga hotagande aga taga ni himbe kama aga mi taga taga nane be gawiya fil haqiqa kinya togonni rabbul alamin قال كلا وفرعون تي لمن يمون دغني وبينو غواتا تي الجماعه ألا اتاما تستمعون ترون دا دغا مندي يعني ngara tirne be kini ara gara jabu be kini yalli mbana yani an ganati hulani ni koy an woti ni amma to woni hulani a hawa to woni hulani adde be mo doro atawra mo doro kenyi an garin jabi nganandi a haram pare ni ube tuwana nyeni ube hanga gume nyeni yali andi nyabi wa yani anda ma ko to kinda anda antirni addan kana ko nyeni ana o sehedu mo bro ngara tirni himbe ala gara himbe kinda dabal bo Allah subhanahu wa ta'ala atwini kundwa ake ngara himbe tirndenya ako makan ko Allah farenda an go ne wona Allah be barina ko kirenge ni wa ma jaga walle ni makan ni ma yite ni parce que ko kallu ko ho mo witu قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أدلا كره جغوله من ما غوتو بي كونا غدا كينغو تو هيمبي كما كين الله كون سوا كركرني اما هو سارا هو ما سارا مينتي كينغنا تو هيمبي كما كين الله الله تندي ما غوتو فرعون قاتل نغيري ما كان كنت نمي كون دامبي بي غني جوهر بي غني نغامو نكينت arin jabi himbe arin gara tirni himbe inta bana inda tirni jati ne aram wangu ne kenda bismillah qala musa dange de sehenga rabbukum onni kuma nan rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma bo beso kendi kin amu awrunti khasma iganda mun ne himbe mu gitaronga de aw kinya kunya da keta ati an kunyi me kamanyani aha hawaru kamanyani kingani kamanpananwa qala kyo fir'auna butundi aha kinya sabuna ati inna rasulakum harege igara kem barina okatai jangatu dini mani ngira sima sirsan de angi kamanku hawanu kama ja sahay min tada musa dagen disenga Musa jadangani kam bawa kimba kan su kamanyeni aro kenkenan su kamanyeni aro taga hosu aro kimba kan do kenkenan na aganda itakhilun hakhir gawaga boni yani akenda Musa manguto ti turunten na kona walangala ngam Musa kara tigeri ti turunda uma sire suga sawu taga hokamana uma hakirin tanga taga kamane lanta hota kana kenni kamane wa hakran de mo dugene kammo nanti honi kamane aranta hota kana aga ne hakrene kara hayta ga krenga bismillah qala فرعون تكبرنا موسى دغني لا ان اتخذت الها وهكذا دائما سري المتكبر الجبار المتعنت دون قانون قد المتدهر هم بيت قران دائما اون تاغون سه لا اوي قلل لغنا حنكاي بانغا تون تاغون سه دو تكمو بانغدي قاوي قلل مني حنكا ديغامو ngana ko nta hakaranto Allah tan kitimbi hakaranto pakare yo tumundo garanto no bakame kinya sawuni anamu do kefaron so Allah di demati nene iganda se hone anga to himbi kan tumundo garanga to bakame ngadai man ido daga garanto benu go menyi ni ku khalelle garu na hankanga parce que watu isehen tarikane kita ku sehe maka bagaza fir'auna adigaro kin killi qasiya ati musa da
la in ittakhadta ilahan adu wallahi anna kama netigi ingani nge fir'auna tanai minga kusagaranya gillin kasurantunga kida rakaku adib on tauna nse ndam kosong awanga mara khawara ngalluno kasunga bo kebire ken hotana kasubure munye murenya wa no walluno kasunga no ambane anta ho mukuna antokono anta ho walli nan tokono no akanu musai Allah ra musa kono yengara sonno meddi bismillah قال musa ta dangani أولو جئتك an go dungene kenya na haringa naranga بشيء ti hoygoya مبين kim bangante gani basana digami ngana ko addalle ni mani haringa na dalle kidanga an munya na kasunga bismillah firawna ti musa dangani fatibi ando ken dalli an gandangi gilli tumundi amati an andar ti dalle nga untalo no kasoyde wallahi dugene ali tungande ken ando kenalli yani kega gana bugu awni ngal gari ngani tungande ken kay litki ngona hay bismillah فألقى عصاه musa serindi idokonga فإذا هي an kusagara doko keni anya bidanga abida umbangantendi ونزع يده agara kenya fir'auna za dangane awa halaka ghayr hada allo kemetana hodda on himbe gati ba kan balle ke koni hewo ari kitellondi i haqqamure فإذا هي ara bosi an kusagara kitekeni akulle kullendi hayda nun dangani ma qurayen kiyen qurayen tunundi bal kiyedi himbe go kumini akurayen go walli kiyen kullendi de ara bangen so haka adu hilani bay akanu amatir ni hotanay yalli ko ni himbe intatu bat handa gabo ken wo jaman baki qoron kama dadai an kana ni Allah ra ku hilli qayyim yakin Musa hina bismillah قال qur'anati للملائكة jaman dangani mabe ga watate إن ke هذا Musa لساحر roten qaramo عليم awatu mo sir abe suhiri ke hiti anu ni magoyde ay ala koma yel mago nyakara يريد ala muri nyeni ina bumbundi aga jamanin ni ti qur'an tuagunga هذا tamuruna agatini mani wana maniya kena tahananye fir'auna wu ke kodanga kamusiki aro tandume sina kembaka kena tahananye anti ona nyakamo kana mustabiddan mustaqillan bir'aihi ogo dikibira lengati dictator haqqilla abani ya sabande wati warayna Moroki. wasri kena tahananye anti i ensemble ni ona nyakamo kena tahananye ken sabuni i kana nyalele munuti musa imaya munda musa mbu parce que hankamanga nda opposa nyine man kita jamana no lem wala hiya musa gara wuce be nyano jamana la hiya aga makken kita su ke birenga be sotor na ba kiya sabuni al jama'a nda hibe ko woni ay ona yakundu hina imaya munda musa heken ko da hore bakatali bai jamal la ya ba agolle mo gemme ken pujanum bono ndenga aw jamal le mun to kono ken ga worni ho ko ni aw here na kenga ken ga worni bodo subgundi aw na here nya kenga ke bi da sallallahu alaihi wa sallam pakati bismillah قالوا itiya dangane أرجه on ta dugundi hina وأخاه ari girake وبعث o ma ke hin tawndi basaira faira tutigi oku khair la kambu keda firawna yimen do ko wona yakamo keda ken khair ko o ma ke hin tawndi wa bu'ath an nanqini في المدائن aw an debunni an nanyaka humandaniya ياتوك debe dungon naranga ti korojen to ana kore besuya diga musa hirini korojen to akodi wala ke sanun ko ke dabari ira wutu tan sege wugunuya
na tire ma finali ngorni kati kota be kenda ni tanyere ado soro sikiyana ida kunya wutu himbe imakata mesire makatiya ida wutu magunne nali bismillah فجمع السحرة ya hayi gara korote tuwanun ka huma meya لميقات ko ta يوم wakati dangane معلوم ken tuinde wo yime ma yomu zina anya wulu ham pakatinga kenni sine ni ikota nyuwani ibana nyuwani awina askandariya anya wulu ham pakati anya no kubbe sugoro kene no kubbe na wakati be sine ni angaba awani ni kammentarni awani ni mulentadi igemu ken pakatinga bismillah وقيل mangare akota iti serundangani halantum yalli ankunga mustami'una jama suruwa ila kanne wala be suruwa kesuni awamunda litawaddud ila nas ma firawna ni wakati ya konni aganda kinye sere mari aw himbe ne akonni wanda be sukure akesuni gilli musa gari doron awamunda ni hilwoni serunda halantum mustami'un لعلنا وسنوكم نتبع ونكفر السحرة تندان بتو إن كانوا هم إتيتي إن دنيا الغالبين موسى كان يندارون لعل للتوثيق يعني إن كتم موسى ونا تقول دينا كما ونا الله هي كما عرفتو بسم الله فلما بلا كبين جاء السحرة قرتين دان غريب قالوا أيوة إتي لفرعون فرعون دغني إن لنا لعجبا يلي موسى أكو دغني وا كنا o ko نحن tigi ndanya awalina musa awakale bundanuma o muso ni kangai orantirni de o ganda kata musa muso wodawa قال firawna ti dangani نعم muso waga dangani وإنكم aga musonga kemberenga kem pagatinga lamna mukarrabina ana nyange tindalle munga kinna aga musonga kinna muso kore aha loana hana bakana lagare so ba nga jamanu nga nayirni kan ina ngum bolori hina aro himbe ndari na ga holo kallenya mu onde sankeni isu baka na ga togore nda ga ndage mu himbe kenya nyana kenna ga musoma kenni place gore ikum men ta tamani kenni bismillah قال لهم موسى دائما كني لدي الله كم سرنا غير وقت سو الله كم برو ايوه سربي نغونو يغنتا حقا itamen korengani in natandingani daiman ina imarsanati sigiranye ni marsati na wurenga ni marsati juba nga daiman kaya bismillah قال لهم موسى kebene la meni musa di dangani ألقوا ما kinda yi holoti musa da imma an tulqa wa imma an nakuna nahnu al-mulqin di musa aywa an fita hayni an bolo yana sai wa ma ona o kallun sir kacundu guman musa ti dangani an kunna won sir an tun an kunna mulqon tan sir ndanu gona ga فألقوا حبالهم holo sirindi ikatuma وعصيهم ado ido konunga وقالوا haiga kuna بعزة ito فرعون kuna de firawuna taronta kunga oko o tigi tigi ghalibuna kwana musa kalibunu de فألقى موسى musa kasirindi ido kunga فإذا an هي ko sagara musa do kunyi aw hon suka man den يافكون. tonni iga o ken garan kudunu ko garingeni aw gira sirin nyagala ti sama kengina aw tere aw ina nyagala de haqiqa bismillah فألقي السحرة kinga ya bane ya ni yamuni haigara aw ko ndarun risiri ساجدين ina sujudi yemu wala imakati dura igara himbe wari e tanyere nyugo me like ande gamuni kacce ado ko asuka mande nda biran su haga an woti ni biran pakan sama kene kemme bane lina kensu toni bane na sunya mati Allah la nenga ama daro hana
ago himbe maga kinga kata yinga ni Musa ibane anya gumanga i mo wonde khari ila tu tigi tigi nan tikini Allah mpini ikun koma ile man to ago ado ken taban kinya sawre makati dura e sujudi bismillah قالوا يسوع من دندي وقلت مني رب العالمين بس كل تموي فرعون يا وكني كان رب العالمين غفرنا كان قتل بكاني الى كونك هاي رب موسى قول موسى كما نياي هارون كما اما فرعون انت كينغا ففرعون انا ربكم الاعلى كان كما قورنا nga oga taga honun kama on tado fir'auna de odo musa gati himbe ado haruna gati himbe odo kidi bismillah qala kimalu fir'auna da ati amantum yalli ankum bayga tumundi musa dangani on kane be fir'auna ga dumina dangani kibirina qaratu musa karamogombe ara karamogombe awa koroten botugunaninga ara ko koren togo idu maga aga digamen na kenya bangandini fala sawfa ngawajibi ta'lamuna aga hontu hinde gawarna aga kita awarni ketu law yani qad fir'auna araw darin dinga mo osri ki khana mantiqi jiddan ko famini aga ndegge muhidi ago sorno mobe ago ken sunyana o ganda ma hangirdi ago arnika tanku nye ke bi nga ken to nge ma kira oke kinga na wati be ngenda kita anguna tokki dibbate jamana tokki do bate ona na hanta kandi hada shay'un mantiqiyun jiddan ya sabura awd gamen to mo wasri ala gamen li tikemba ngi tay ati ayabane ni ankum ma kingida ankum to mondi إن هذا لمكر مكرتموه في البلاد كبلا كن هيرني أجا غوا ساغن كاتينغي أنغا نعورا غولينا بوهلاني أنغا رحم بي كورا غولي كي أماسرو كبلا أنا يقمو كبلا ناغا ترندي أقل لغن تغني وا مقمو غولي أغان دي تغني لو إنغا نيو سونارو غلي بلا جانغو نغيلي داغا باتي أغونا مبوا قلنا لو أقل لغن كبلا أغا جماري نقصوا أو كين كوني آياباني دي هذا شيء أيضا منطقي جدا فرعون أرود قامن داري نعم مغسر نسرم فقرين يلا بكان تون كما أني كتك نعم مغسر بسم الله لو قد أن عادي مينغا كتكتني أغاكتونغا أغاكتانونغا ينا ميسوري ولا أصلبن ينبال مينغا أغاسيتي أغاسوسوسوسو ما هذا كرا ممكن ينغاي كده من هم بيتين كتين كتو نان نوغن تانكا هاي ngana himbe tayen tan kutu nan no gen kiten ka hay nan jogi dege siti manga kara saran tar manga ho iwa ta wanya na bismillah qalu ita dangani la daira dige toranta ku kamma inna anna dugu goni qalibuna ko ni sagani hatta ukamanga inna yalli aranyawa mamanya akonda kunan tiwanya aranyawa mamanya ولم يرد في القرآن ما يدل على أنه فعل أن القرآن نقص بيجا كويني نترى دونكران دائما نقول الله مثلا نودا أري بغا تك قول بريا يواتو أوانيانا إمكانو إمساري مغري إذا الله نياغا الله نسبتني أنا نيانا كوتبي أنا ني انتكنا بسم الله إنا دي أوكو غانا تماغو أوكو تاميني أن يغفر أو كمان نقفر أودغاني أو أفتن دهنونا كنا ناسا بنيا أو غنيا أول المؤمنين أو جمان تمندانا هنانونا أو كندقين الله ما أنغا تنغانينا أو تاميني الله نياهو مغا أو غرا خطاو بينيا ناسا بنيا موسى كيه أتمندانا هنانيا كوي كينيا أوكو كين درجة قوريا وكون آية بانندي وما أكرهتنا عليه من السحر أنغرو نقي نورا كرتبي الله نكين يا هم ورا كم مغنكون كم قاتي
bismillah وأوحينا wada farina kunya kasana billahi musa ya أن kuyani أرسل kinya tanji ke sine halle ina musa aga sare hina a tanji ke sine ya misra kim palle adiga sino tam yamma diana shaibu bange a sage nange mudi tannakatin sinen timayenga coki ke ŋuronga alla daña ani miñimene na kifare ma ari kata misra kari a misran kon kelli tanji ke sine kem palle ani firauna ka togo jindi adi seru donc tanji ke ado kingana kahu tannakate ya ken tanyere sine firauna ka togo halle jindi ala tankarage sine ble musa wusu ka mante kame ado tampile sine bismillah وأوحينا wala farina kunya kata musa أن kuyani أرسل allah nguruntere عبادي tin komunga kenda ili musa ili digampana tongoni ta allah fir'auna annan sirunga ba ko magunde tanji ke sine wo me abara aga bara nan bara allah ra ayanu kini ayanu kabi abara allah kati kitago himbe nyana kata na kinya musa kan sirunda khara gemu wuro ni woni ken wuro khadiga munye ngana hoy ana meleke kamu ngana wana yire khadiga tanji ke sine iwara ambara kebira khadiga sa go himbe kundu ana kinyo na wari aro man yana ya Allah ni mun yana ne de musa ni Allah salimanye a harenye ni fir'aun ni Allah harenye i wodo fir'auna batte como burentan o himbe gam bono tay atini Allah yanga to kenna kambanga ku como suru hilli ko mona ken nege Allah yimmeti wa qula la qawlan layyina kama digan ko te kala Allah sirayande na ke sere buren nege na magayan kada tanji ke sine amma harbane bu harbane harba ko tasu an haka pa bunen adade Allah ta akida kadiga aw himbe da kuno na wari bismillah إنكم aganda diga karatu متبعون igo da gabate de aganda diga aw baka da gabate فأرسل فرعون ibu fir'auna hayga kindi المدائن wa idibunni bira kebe gara kada ngani nanti jamanin ko ni gata jamanin fere ko de basa musa do qablan su kamutu milo halle wujunu sere isu gwan jamanin di ke ga kada kema gemai ara haren ki idibundi fir'auna dibi qore be ga wa maga erezo wubinu tamido hilo erezo anyama ara haren ki asuya ina kureyugun ko mameya bismillah عاشرين ka humanda na gani iya kureyugunga إن هؤلاء awotini digamendi adim awa musa noide kuni jamanneya hadi gabe وإنهم ati iri logoyenso lawayizuna iyo kumana butungu insodi awa okudi kiwunyana kamo وإنا oguga oni لجميع jamanye حاضرون osuwo yagunga ka osubo kosoronte kenta kabana oku jaman gabendi owo yagunga o mo kosoronte ku jaman gabehe inti yagu yi mo kosoronte kulla kata isago nyana kuri kamo akeda حذروا حذروا يعني السريع يأتي فلان حذر يعني السريع أم وقت فلان يعني هو يقول لهم دانجري ولكن حذروا وكسوه كندو يعني كو يونغلا كرانتو على سوون نقول خم يقارن سوون يعني أتي موسى سرون أتي جبه نعم ila kinga na kahumame ba musa siren su kahumandanga na kahumame ya aiwa kamu tunu wujunu ara tanyere wujunu adu kinga beni de nkan ara kin kurenga na kahumame ya sa gabe
bakin kuren kanin bane akanin bangin bane ni kamun yeri wuduniya kani bane atakin bane kinnan bu musa sare su kamantena kina gari lon kota kane bane kinni kamun yeri wuduniya mi angana su kamame wujine wujunu ado kamutumi wudu بسم الله فأخرجناهم الذي وهاي غرا فرعون ريدا بوندي اري جما خورك من جنات اوي بوندي ايوا إنا غنندي وعيون ني بوندي جينيا غندي وكنوز ني بوندي كانكم مندي ومقام على تاوران كريم برام برنغاني كين الله بوندي كم بل حقرانتي ام هير نام نونغي هيمبي غتيكي o kuma ikati walla ngai gabat nan diga nyime o ma buru ko batede kunu basi bansaru nga sirema kata to ko halli on diga ni al asabiyyah al jahiliyyah wal hamiyyah al jahiliyyah sirema to halli ho tinga wengene jama'an ndi besu ko mandin a aswad ho takego ho burenda su ko mandin adi anna wonna landa an wuta wara siringa na wurin gaben amma an wo khairin di kin ko ho makata si go to ko halle Allah ti ori bundi sere su ganyuno nilin ta tumpilli na go ngamma sere su gane asere ya wara lagan au hangen karna nga wara ankara a woro nambu alkunzu yani nabure bangante kangendo gore nanya gogoro nga nanya bahille menga na anaga muni kompe bilinga nanya tarrangi atihu akraga asangite modi bangen suya بسم الله كذلك atikem goyani ko mo gram banguto mo be وأورثناها ولا غريك نقصك ينجني إسرائيل رمونا فرعون توني هل حديثرو كلا غير خمو كن نقصرو أصل غير موسى دي سرون قليا لكن كان منيا فأتبعهم فرعون أيغرا أيوا موسى سرون بطو كيم بغو بغتنا فلما براكبه تراءى جمال الجمعان باللي غرمين غير قريبان قال إني أصحاب موسى jama kore woran palle himbe kane banen bunganga musa sere no rusan hange ngo kane musa fir'auna wodo halle haranga ndo kutuna kini ya sunta konturu kitanodi ayina kamba musa eso ya qurayni bismillah فلم قال أصحاب موسى سرون دي موسى دغني او كو غني لا مدركون او لغني كيتا يعني دبرنتا او جون كو دينا هانغي كو دو حلي انينا خمو كيتا ونور نودي كيتا دي قال موسى ikki hanginga hangi adu sapeji himinu wa khalama kumu ketwadi angana sigara kanga kimmendi yahudu wa yamush aw nyogo aw ngamen girindini ngamen worno ko gide banu israel aywa wodna aywa ange don diga minna musa anti allah to diga minna fir'auna hay hangen pay musa wotri da hauna o hay sikin no ko bede allah ti olira musa an gindi allah to ndiga minna hangenya hayo kana anya kan tayba abuna butu fir'auna nyuro di bati anti allah to ndiga minna awtni ha huna allah to lira yire himbe garaw hiya ana hiya yana de bismillah قال kem batinga musa ti dangani كلا inta yornodi
إن معي ربي in tan yor nori kammo hangen bay fir'auna hay ati himbe gani kan tan yor nodi nge kamango dimbate سيهديني wajibi a warni bugu kille ko yoya kada awodi mbate bin nasr wa ta'id awin de mana awin gidana ayanti olli do yire sai hadi wajibi a warni kille ngani himbe de abe ga tolli a warna ko yoya bo kyani dankana ko islamin sudin allah win kandana awin kisni awin tangana awan an laqeni nganda birse kundu himina ay ko mana ko ora minna anti allah to ndiga minna tamani mani aywa do kyawu odo sere be go allah kundu dinan tanga anta yo ko kinga banyen anta yo ko kinga banyen ibrahim alayhi salam ilmuhu bi hali yaghni an su'ali aga qoto nan ti anyi mina nyaga ati ay aga win mo on tubani na nyaga na maniya kuya wodi na ba wodi na arke sumbana inna nta nyaga na yimi aya ndolli abe ga to la wori kille ko yoy aka ko ina bismillah فأوهينا كم بقتين التي أورا هارنا هنيا إلى موسى كتاوكم خورم موسى أن واني أهارنا هنيا يضرب البحر وتي أنو هنين سمبنا بأساك عندكما أنا كتوتاي فانفلق كاباني هنين قصاق بوغا قطة مدو هلو فكان كل بوغا فرق كسونيا كالطول كوين كيدي مومي العظيم. يقورنغني كاويندي أدو سيكندي هنين جو كوين باقينا وتوا سلنا والأمو كتا وريرنا agara sampa bogora kutami do hileya bane su sigi komi gidi nan kawa gilo indi aro kawanta gondi na kilem bugunda di musa sirum bugu yugu tami do hillo di min bani yaqub alayhi salam besu digari kile meli re takendi di bismillah فأزلفنا الآخرين musa serulli idangi singo terne jindi aw geme akan karam bana jin siginte ko anta tumpilli nyago siginte ko bamano siginte ko siginte ko kire masa hesere suya anga wan tanga makinan ko ngoga su dangi na nyime ki jama khore bismillah وأزلفنا الآخرين o hay garabanu ko katin donni ثم yirenga ken Allah tin ton danyay de ken balle kollo no kedi ha angala sigena ke hay akrante ngeen tarno kedi o gandaro kedi jigo sageno kamba na al izlaf wa azlafna Allah gati worno de fir'aun lo vitesse li ara jama ara sin sigidi amadu yorno Allah gara izlaf be ko itin to be ko ni kinyanya sidna hajulil wono antanya na ahle halak kindin na kenya maka himbe ga worunya sisa akinyel na golenya aw si yaren kamma fir'auna si yugon kamma si yugon paka si yaren timen ngana no ni ado sikio la asi yaren li nan dangi do fir'auna si yugon kanaya Allah subhanahu wa ta'ala da ga himbe la muru awasa bunda bat asi ke lam yatamalak hamakati durigana bo fir'auna qam me sin nanti yoran ka takonu fir'auna me ngaw ken sigin khamo adu gina ka anda on gamba ange mbimbi ga ni kuri gumenga ange singo ko na fu tura ange on ken sigin Allah ga lamru mo be kinyo nya adangi akin gari bane jamal labate besro jamanyi panan pamito baka hangen kumendi lagarello beso kono hangen kumendi keta bismillah وأنجينا موسى kem palle aghraqna al-akharin wala baru kutondi jindi wala hangen ngara won ngara hangen be sigindi kundangi de kem pange bani oda ora sigindi to la ni yenga ola mu yenga nyimi ora wara to la ni yenga akeni kama
e to jinda asu bismillah وأنجينا موسى ولا موسى كسني ومن أريم مبين كون وكبا أجمعين سوسو هربان ما تغو هري هتاكي ما تغيبا ثم كم بل أغرقنا الآخرين وربان قلتغني جندي يقانا هري سوسو كومنتي هربان ما كسيدي هري هتاكي ما كسيدي إن الآية الناس كيف يقولوا كومبونوني وما كان أكثر غاسرون بوغا من المؤمنين تونان دي ان فرعون دي هاي ناتو مغون باي كاي يقول فرعون سرو هو كاي ما توني دي سر دانتان اي مي يقي ارو ايوا احابن كارون كين و حزقيل ارو ايوا مريم بنت ناموس هونجي ايوا سرو نيري هونجي سرو سيغي سر دانتان بسم الله وإن ربك يا رسول الله أنك منا أتيجي أياني كافرين نندانا أياني مؤمن بنندانا واتل نبأ إبراهيم كتة فرعون يري إن بيا كتة فرعون يري كني الله يأي كونا موسى هنا يري الله يأي هنا بسم الله واتل نبأ إبراهيم أن إبراهيم جانم قران عليهم أيوة مكانكم كما برينياني إبراهيم كتي إهابة دعاني أدي سرون دعاني أن كنا ماني باتنو إتي إبراهيم دعاني أكو باتني بوري نوني يعني صرحوا إلى قرآن ديكوا كسابورا للتعاطف أها أنا كهي جماعة باي إيواتو إبراهيم بدا أنت بورين بدي نكتة نقوله مصر موسى مصر يوسف مصر فرعون مصر كي مصر باني يعني مقوقس مصر كي مصر باني يعني عمرو بن عاص مصر عمرو بن عاص كوي صحابة بيغا تموندي تابعي مع نجاشي من دهاء العرب وصقور قريش كي عمرو بن عاص عرب من بيرتوانا نيواني قريشي غوبي نيواني عمرو بن عاص الله صلى الله عليه وسلم أكا مغني لهالي أبو بكر كما مغني لهالي عمر بن الخطاب كيندي سلام عن كورين كين مصر kure gumeni goyi Amr ibn As akinya do muqaqasun kunna gemenya ke muqaqasura wun kita Allah farenda haren ki ke muqaqasu yayi Umar Amr gar kebe yino hiyu bani yani nanti kebe den iken Allah farenya katiya ken kotanga kubutun kristiyani tongondi angana tongondi kubutin so baraje nganda angana kahira wa asujun hu an kama ara haren daro atinga tu hare bane wono me maya simana aw bakan no ko hinde gadi shamia aw diga me de hunde sabura aw gilli aho kini don Allah farenga mariyatu wadi Allah farelle me Ibrahim ma ke muqawqas Amr ibn Asrani adu kempin nan kawana ndo kendi ida konnan gimenya ida suluhunya aga l'islam nda mo be igem kendi wa hatta al'an wa hinni kem mo yani yo himini go gilli hasa ndia ken qobatu nu misra na église num bi na away batira nun kara in sage katta islam on tarikuma yalli gim qanne be gani Amr ibn Asin naga ada qobatu nun naga yo kona ngolli ken no gondi wa mi ta kona ngolli ken no gondi yo kona ngolli ken no gondi igimu sawaba nga iganda kona ngolli ken no gondi ken sage kata kenga Amr ibn As do muqawqas gum kanne ken tadi
كان ابن عاص islam wulli dina kurum banyeni diga mo kurum banyeni lada nyugo ni misran ko maga aga ndaki yo lada ke wurundi awa tinga kini iri kata ite amro an ga islam on kana kinga yere lada be go maga yere ki qasu ganda kini o hoyu nyana atta mundo hillo aywa andatto atam blendo hillo ko tanga nakini jamane ke o kuso mundunu himbe gani mari hawalle mpananga kuso nyen kana o na bure kinni amada hawai ma i megati ke wase ke birenga ona kuso ke maganyetu awa kangendo gorendo yirame himbe me kan tasire o do kuso ke worni na sire hangeni ona kiyanya na sinesu kini wala danga o ga makenya aywa jibe da sorno maka amul kuna asiti daga ni a ati tungo tungo islam ba ko kenta gemme de na hadamare min kari ti jimbi kenta gemme ngo kebe ko nara agar himbe ko ni kenya ka islam ba ko anta dunne tike agar himbe nyako ni allah ya hekendi ayo ila to qallenga ila qasu hil qasu sikinya aywa hangen ko ni amasuro de jima ka hay awa jimo ko monan kawa na sabunya lada mawuru keta jamane pammiti herego nga bay jilla kan ta galu nyan sokono so alu ma jikita ina herego so alu ngana herego jamane ndi a jamane mudulunde o ke zawra amuru gara ngari nanti jamane morni herego arabata ran ki katta islaminun kanan ga korenga amru bin khattab radiyallahu anhu ata daga ni awa angari ngaran ko be akenye gouverneur ni ay wanda ni lada yoyi ma ira kinda bonti aruslama gonta gemme himbe ko ni ganya anga tubi Allah ya hegendi nga ira to kono nga tongu tongu kena kasu sikiya hangen ko ni agamanda kaso maka hayde wa jamana murni hirego ka kibira ona nya kamo Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ala batagin saha na sagandi Amr ibn Asiya ata dangani angara kebe golli na nyamma kinda hina ange musawabanga ngati kenga na dangi batake tanawum batake ken nogondi kebire nga angura ken sir hangendi bila kebe anga nin kalli ke wari na khara ko tanawa tate diga ken sir hangendi Umar ibn Khattab batake ken Amr ibn Asiya arawuni arani agari be kallin khara wakati kebe anga tandiga himbe sir hangendi ara ken ka hanan mina khara katab la wasirna kaba ko yende ara yi umaru rabbata ga saha tike bata ga wo billi Allah ko mo yugonga umaru islaminun kanange awra kata misra hanginga awim nan sehe jamadunda kinga ko Allah gati wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum yani kunda kin yaqran nan sakai ti hontanu ma gawo ma yankan Allah da na zikirin ya Allah da mo be Allah go kem munduna maga ti sehenga wal mati la halanga nka an kun yanta Allah ga tawo nyan haro ga tatu kebirenga an ge na golli ken golli mo wadi mati kin sawu arafata kan sa hakata hanga tin e wa kediga me halinga konanda anga ndai anga wurnu tan guyayi haneke an wundi maka wura bada nga gandani Allah banin bega ho sunna kini kenya ga wa ngurundini o ken Allah banin naqindana ya nyagana ana ngurundi arake bada ga sakata hanina agir Umaru ya Allah kome islamin kanange a worni katta misra lilinga anga ndai an pinga wani me magani me ga wani me wurundini maka wura ngundi ngam pinga Allah banin nyama naqindana o kenya nyaga na kenna ngurundi ara gosi mo gondi ara siri aw hangedi kenda ni akaso karagandi bitobane wa kumana ille ngani karni hanken chanu ngari ira ni sogolu tamido tummi ken ka wa hangenga ay la garambale
ati na wutu ken kotanga ke lada akenu bakanilinga Allah faran sa wani kudo sere bana an ganna tango sunna ngarni don tambe ni go worni hina kan ma to kono ngarni jike sigiyo kasu sigi majamana ni hirego na sabunya mani ya igati o Allah faran sunna ngarni ngalla budda kanan ginna ya haziman kanan ginna ya Allah tuwananga an yin ngal sidintenga an takana keme ngure an goro to mumba tan takana harbane himbe go nyana kenanya ara mundu Allah ya kamo donc be su hay an han har siza seren taka wallahi khari gorum an a gorum to ka kama mo jimo ko manali ya sawra lada buro nga da nga girni an ta gilli kunu ngade ma waranyon ko lani tin kallenge ni tunga a ko saga dangi kunu ngade la ari ko te ngorni nkanga ma gere gere anga na mundu Allah ma woni ko te mo kembene ke ko ni kin la buran suya kudo sire mara Omar bin Khattab radiyallahu anhu makshufun alayh Omar bin Khattab radiyallahu anhu alla da ko gabe yake irage komeda mai nasa bunya maniya an na dunya Allah da bane Allah ka hano be sinan humul awliya an na pin su gemundi Allah khidmandenga Allah ka hano ihin Allah ka hano ihin gemundi an kana khidmande amru na Umar bin radiyallahu anhu aken kiyendi islaminu kure abugu mugasiri digame de huye sabura kota ni go juman kota nyani khutuban kara wakati i kure ni go ma kimbakadi ma ira ka halle non do misra na ken kota nga kason jaten trende nyani ado madina na to khutuban di ari kanne to kure gumen to ni sariya ya sariyat al jabal azim kutuban nyimi salle nyimi ito Omar kutuban no woni anda se hengo ko ni aro digamen ta me kitan ati yallin timani ati anda kan to kutuban di anti sariya digaro girem bangi ati no ati biran be ngo ko na kutuban karata hari ndi to ko madina yere alla da qurayum bo go bakin ya ngure o kurille mu benu ga wono nga ndi wari ido konnu ngome konnu ndi gorun katu yani iri meleke ido do kusuna ka alla rin tu indi qari bugura kebe ga wono indigaro gide mbage inda digano alla bugura kekini ya o katana konnu kenya ni ngarin kanne to alla gar himbe kinda alla rin tu ndi minda ken kiranti ndigaro no e gunta ni geni garenga de la parce que gun saunte ngay Allah fa sallallahu alaihi wasallam ti allati serebe ganda tinto e mundu kati keya nahila num palle iko tinto no kata kama ti serebe ganda tinto keya sibire bane wo tinto na kama nga sugonye bane himbe nda tintu ke sugonye bane iwo tinto na kama nga koko bane serebe nda tere kati ke ya iko wurnu kata kama nga isa kunte ngo nga ti serebe ike gandi ke kanu ike wonyana akamanen tarunga ago muni tikebe iwo nyana yare nga ago walli tikebe iwo nyana kamanen kitenga aga walli ga ne tikebe ya iwo nyana tanga ago terneti tabe ya akamanen nga himbe mundi ke mai wanya nada ibun sa kunte ngo hadisi ya ke sawura iwa tuqa umaro kundu ima sikadi nantare togoyre na doru wari ba islam o ge an saka so ay domi himbe ga na digaran jimne kila na sawkinga
himbe ga ma ga ndi kili anda ken nakari la sere ga nati mo to ko na dor wari aka manen tuhina est ce que Allah kanna na yedwa ago kanna Allah yi Allah ma huwa hukuma ikanna nanga akramakum inda Allah atqakum sere go kanna Allah yi bane Allah hu sun yana da umar Allah kanne sigaw gani yasa wore kuma sikadi an gane sirentu fasikin yani Allah dungehe ke ngana de hoygo nyi daga ni aha har kenyi ma yana dawo ma an taqilli karamaya kun sawunte mo kinga ibakuta ito ke mo godi kem pagati hinun ta taw koylengi ogorne qasun nagati qasu karagiya islamin ndak na burin gaben ka mo me gara himbe kitan khani man gabe ila tagande kurle mu aku tebe ga bayti malin kalle ga jamanin na burin kalle ira ri madina arni sabata kamo ke kaso adan ke kota juman yana juman salli wakati konnun niga a gorin gatoya osu dan kana ko te halakenga nanti oga diga himbe mundu shahidan furawu lengiani o sura tu lengi wono kala ati kem pati nyani o kananke kingani sariya atira umar ibn khattab kanemugo ti on digaro gire ara gangon katu jamandi ti on digaro gire ngati umar ti kundu o ga digaro nonga Allah ra yuruba yi nyoda o saga nan kata kono akim ma yi ti garenyande la wadi o waro be gara a warina ko kembri sere duro ide sariya ka be tarongara muguno kembri sere duro ide ange ngo saka telefoni nga Allah ko mosuru ngalla ta saka kinam man sawda Allah ti wongana himbe taronga kenya ndako to telefoni himbe ya dabara kam ndasali Allah ba na wanda so no medi daiman como bure yu'minu bil madda la yu'minu bil madad كان مشكلة يؤمنون بالمادة ولا يؤمنون بالمدد يعني الإلهي هذا مرة من ماتشيري تقولون ماتشيري وسقكنا مي الله دران دي ماندي يكو مسرونا لا انت سقكنا بكني مناها كنو نيام مانغوتوي بلي الله فارن كيني كني كاير نيام مانغوتوي بلي الله فارن كيني اسلام انت سرنا كندو kulani kalleni garenga kelle unyana nga Allah konto hindan aiti alo sahaba nunti amadu mi honna tanahina har ke gani nyana ma ayangar tikena amma honna tahina har ke gani tokono ma ayangar tikena manna kinya parce que ason de men sirenga ni mogobe sinna ko be ga wadi ya saura kome ga ndanya kapa Allah yidro Allah ngana kapa hike go no ko be ana malika ma Allah kanne ko be ken kan Allah kanana ay daron ta on tanu Allah go ken poni dai Allah min akramakum inda Allah atqakum rajibati inna bitawkid Allah kan huwa al-madar kinga sabati ke yeme radiyallahu anhu wa anna bihi amin bismillah واتل نبأ إبراهيم رسول الله أن إبراهيم جاني قران أو كما تبرينياني إبراهيم قتي إهابة دعاني هذه سرون دعاني أنكونا ماني باتنو إتي إبراهيم دعاني أو باتني بورنوني فنظلوا أو كرنا أو اللازم دانويا بورنوكو حريما مغندي يوصلنا تيا إبراهيم أتي دعاني بورنوني نانكم مغا أو كراني باتنو na gatirni ni ngeti boru no kwa ngun sehem ko bira kebe aga ya khilli aw yanfa'unakum ngeti aga ni bati wa kana hanawa aw yadurrun ngeti aga mi bati wa ga torun wa na gatirni ko ide
قالوا إذ إبراهيم دعني بل أورا وجدنا أقول آباءنا هابني يقول لي كذلك كذلك كم قيادي يعني للإضراب كي تقام موكه أي أنت أكون يا أدو هابني يتا وكان وادبر غاغي نغتير نمو أي كي جابوا مغمبه يعني إلا زران منيا جونغي كم رني إنتو مكو إنتو نهنا كرانتو تورن بسم الله قال إبراهيم تيدنغي كملنا قرن كباري himbe an kunganya kembatunu an kuntigidigi adaga habanu aga haba qasqasu فإنهم ali sukinda karatu an kumbu aga badhonugo عدو asunu konninga nge dangani asu إلا رب nge debatu العالمين agara koya ke kuni modi min gana ka hagai madu mi ka bagai wantarlo an kun qalle haba qasun qalle ngenta ho hodi illa rabbal alamin ma ganta رب العالمين نكين يبتغون كما نكين يبالنا خلاص أسون يقولني إنهم عدو لي كوني قنن بتو سلسو بسم الله الذي رب العالمين نكوي عادكين يعني كمانينغا أرينجي إبراهيم تغا وكي كماني واجبي أبين كان دنكاتي دينغا والذي أكين يعني كمانينغا كي كماني أيانينجي إبراهيم يغندني أياني منندني بلامبين إبراهيم غندا وتو كي الله يعني جارنكا والذي أكين يعني كمانينغا أبينجي إبراهيم كالي كيم بالي أنينغاريني أكين يعني كمانينغا نجي إبراهيم هو تاميني أنيا هندغاني فتوني هنونغا براجين كوتانغا كذا كان رب العالمين الله دنكم دائما يوسهني تجوكني يوخانا كرام مني كين جوكو سهموجي الله أنا هوسنيانا لأنه هسرين دم بكتاي إنه بورين دم بكتا إيميا ميناتا كبوكين كذا كان داي سريني تغاندين سريني أتي أيانا كينيانا ييغا يندو منيني هوسري أتي الله يميني ناوين جاندين أتي نغندا واتو أوين جارانا غاما تا ييغا توندين دي يكونا نغا توندين غا الله لي واتو ندانا نغا كين كونن پرامپره jarande ya sirna tinga na wata win jarana awin kalli awin ngarndini nongo kallem piti hobre an ngarandi kana awin ngarndi ko ni menni ina sakai an na karangu wundini kono ya haynya na Allah mutamain ayanya himma abade bismillah رب أتيانكم غنيا بنا النتوى وكينجيا أن اللهغي جعلكم مسرونga نجوما وجعل لسان صدق أن تمني نينك دعني يعني سيغان نسره الله غروندي يعني إن أدووني أرنينك هو الله كمسرونga نهغان ددواونga ولا كمسرون كبل ما وان تهسرونga إبراهيم من الله نياغا كينga ko sirna kun famu yun wali sirna kun konni ibrahim hada allah niyaga khalilullah ti arni ka hu allah ko musruma agan tawo surma wala yaga bismillah waj'alni sirmu ka pa ko musruma khamo fil amal أو في درجات الجنة يعني يقول لسرمي نكيني ونداندا أنا ما كتكيني أنا لا غير إن ده دعنا نقوبي أرنا لون كيس كومنتي وارد في القرآن كيس القرآن دي أنا أرنا كهيكم مسرون أو ريالي أرني يقول لسرمي نوندا وكين ما كتكيني أنا لا غير إن ده دعنا نقوبي كيف أرنا دعاني بسم الله واجعلني يا رب من جابنا النيا ورثة الجنة اللي ما أرجنا كيوتانوا واغفر أن قبري بابا دغني جها ويدي أيا لسمتم أوريني أن توبي أن توبي نمر أن توبي
kira nya amma bangi ada nanti au kalla kahira on bira be kinga bangi ada tabarra minhu na kahiri na duwa nyati arna ya hama an garinte ginda Allah muri ngani arna kandai kemti basiya ngana arna ya haji kahira umma ay kem kontanya na nganda kara kahira on gondi sa anda gemme kari annanti arna ya hama bismillah ولا تخزني ya rabbi magingi ya gunni يوم kotan be يبعثون ango surum bin kota be la gara kota kinyini ya guma ya gara kotan sutura ni sutura anno suturi bismillah يوم allati la gara kotan ni ati kenni لا kotai ينفع مال yimbane sunna burinta nahana ولا بنون yimbane sunna awarementa إلا nahana من maganta أتى yimbembe الله kingai allai بقلب ti sondomeya سليم agan kisinta illa kapentadi muna haquntadi ken kamanin yanna buringa nahana la gara kota aremme kabe ganda karakin mo wali kinga nahana la gara kota nganga walli qirenda nunga inda ya konni illa gara kota sire hontan nahana idan ke khaz awlati uran kunna kan kan wa konni allati yawma la yanfa'u malun wala banun mi wasikire ya subhanallah allah himbe kunna ka haisa illa man ata allah biqalbin salim allah ra kona ka hayma ona kinyanya allah ga no baga awo saharinya kono da anga wa nan kiske an kyanya na mangi ngo baga na ngo siki kunu kendi orni man nyageni daiman na kutana ndo batana nyurondi na fasirin do mu'mina nyurondi na kahirin do islam nyurondi daiman igolini ki pas haramare min an tan wa hananga nyadro honta hasusire yasil irbak wal irsibak kiyan ko ni ga nyam pakar lan tan do hananga serenta hasusire kebre ho nyam ko mo wonta sorna ma khadi ho da ko ni monta sorna ma khadi wo kenya wi walla ke suka mandenga ken ko ni ga yam pakar la hana nya dro am pingo jope ne kenya kama honta hasu hoyi ho ko ni monta sorna ma khadi ho ganta hasu hoyi ken Allah ni sangane ni Allah ma hillo wara kuren ni na ma an ga difference ni do menaka Allah tiya kota ni lagara kota nga sere na wuri mannaha are min mannaha ma sere be ga kinya Allah ina ni asondo min kisintemo sere be sondo min kisintemo baka hilla kapinga baka muna hawa ken na wuri nga na hana are me be kaga na karake mo di wo me na hana Allah ri kallen ko nange wa andura kalle ko wonni kunda at tasliq wala yaw yoni nyagolle illa hingo himbe Allah diga no kin konni inta kuten su konni wa kin paramtini to anan ma haramtini an gaba wutuni mai nasarun samundiya a wasu yana kahiriya an gaba yana muradun sabura a haramtini Allah murin ganna kuma samundiya a wasu yana kahiriya an gana ayan kunitan a go tora be kinyana an gama kinya na su akonni na habe go kinyari mo an asu akonni kana Allah muri ke bani kunnan sigin na ganen a haramtini walla wasu yana kahiriya a sunna lalimunun su kawo kanin ke la gana kota kote su ga wadi Allah ran nemo ko Allah farenti ko mun wonu mono la gana kota anta dangini kum ma fardan sallibani sallimuce anta gen konni himbe o ken gena kun ko mun ba ko ni demo an kun konni an gana kotan konni a wonni woni mo ban kana konni kota ke konni minnya nan ni mo ko konni na gara kota honta hosor no sereda kinni kahirin bane man ahatat bihi khati'atuhu sere biga karakahiri am po buren sura menya ba se to akara islami la gara kota bura wamma buran kampanye mani aho bure
sere be me garo jahannaba di hinga buran way anga da dumene gen an gonda ngono hada mare mangono amalika mangono gollu ni me nyaanu kanya golle ni mewte alla kenyi ngenya na tokeda suwe jaka hiju saliji sadaqande tum konne khairi nyange gollu ni me nyaanan kanya lodi azawra kisiyen killenga beni serega jongi batiyo batiya na nya alla da khalas ya sabra la gara kota makinga ti alla ke to ngira nyingi nyana bismillah وأزلفت الجنات الله ركوجا إهاي غنا الجنة رغنا تنتوني للمتقين كونو دغني الله كنا إيوا ولي إياغنا أهاني توكو سيجن براندي إيويدي توكونو نا وري كينينجي قالينغا ني نياغالين دي داداي بسم الله وبرزت إنا جايبي يمبي مبانغاني للغاوين أيوا فسقين تونغادا منو كنادي كافرينو kun kana widu tokono na wari qurayni masa yakengo sinunu ya akengo yimbe mureya bani gen al izlaf aw kamundi na atinto ndanga me jahannaba bo mun patini yeri wuriya al ibraz kemo baka himbe gorano ko be arno kusinde akama ngi toko sigem birandi ni digarangari noksne bismillah وقيل لهم inati idangani أينما kunna minna an kungani ken batunu illi allah tanai هل ينصرونكم yalli ra hadde mana yimbe ke haybe an murnadi an bori kana minna rawande mana أو ينتصرون ira wi yimbe de mana la iranta فكبكبوهم e hay gada aywa e borun bindi awa yimbendi aro fisikin to kennanu ko ado ni mule sa kure nyugon su ko man ma isusu e gadi suwarade ni su bindi bihidade وقالوا kebirenga ina tiqenun to kudangani وهم kengani ni ikunga يختصمون iwomme kitindini awa yimbendi allah subhanahu wa ta'ala qur'an da ma ho to no la gara ko tan kibare awa qirin na litai na koy allah farin ni matonga ke worni nya awa ko ni mo gobere anyana kundu nyai de awurni hosre nganai sigi anta ke ngarade de ko bure nganai ga ma sigi anta ke ngari gendi de diga ni bi hindare wakati kebe iyi mena me kitindi bore nundu ibatano yoti ni mani tallahi okuna ta'allai إن كنا janqaw awa okuna dunani لفي دلال ko yisammendi mubin kim banganten ngire إذ basabire nyani نسويكم ko nyangum bore no nyorondi برب ni العالمين tilahonun kamanga jaw kuno yimen kama okunya ngunyoro alla nyorondi ni okurangu bayi bendige wama adallana inati qari homo samundi baka killesrenga إلا المجرمون maganta o kananga buruku o ga nyaga do kananga burube ya kunya ni sabu kane angum bori nuhi فما من شافعين janka kanjon dana manya o kudangani ولا صديق janka minjangi manya o kudangani kengani minjangi khalasinde ya فلو أن كرة ngasaga iganyana o dangani kataduna o yimmeni nyana filni tumundanuma kibe kello ina halwa wa ki haydi gamede ja o quran kundo alla nyorondi ja o sabu nga jigintangu nga kana nga burunya batede anya gantay kanyunda nan toya min yangin toya o ndare dunar keta koni o hana balliya alla wala man man sabuda ma sigan taqinga kare la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq in kana ngenti kundu anta gemi allah ma ganya de we la ramon musnad in kana ngenti kundu anta gemi allah ma gada wala we la ramon musnad an ga nan du jiragi an woni kana ga burenya batte aga nani kanyo ne da lagara kuna kanyo na nan wuyenya ira wariya aga na hebne iya ko malika ni ira honu kanyoni londi mumina surunda honu kanyoni londi golle surunda honu kanyoni londi minjan surunda honu kanyoni londi iga make ngari yani gara wuyenya
ja kanyon da nan tokuya iga bagana wari wa wiyenya ja min jallingen to kuma daru min jambulen kalli ara ken kodi min jan siren kana kitambala mun kalli nikiya dawara ko tim min jambulen kaman yi kiten kinyi ya laitani lam attakhidh fulanan khalila anan nimisi harin ga banga fulani min yangi keni min jambulen mu yega lengi kallen ni min jan siren kana kitambala mun kana wuyega to angana la to min jamburuma min jan siren kana mu kunyo ratibi Allah yara ganda katam blagati on dari dunari e angorni wa kebirenga o hay dunari siza kebirenga min jan sere mundu kanan ga sere mundu خلاص بسم الله إن الآية هذه كيف يقولون وكمبونني وما كان أكثرهم قال تقولون بقى من المؤمنين يقولون وإن رسول الله أنك منا أتيجي أيان كافر نندانا أيان إسلام بنانا كذبت قوم أدينو شرم بايك كارم كدو كيفارون سكهم دينا بريني نور كوي آخي يوم غتي دعاني كينغي نويا لا تتقون يلي عندك نالله إني atingenu رسول ngeni hariya لكم aga dangani أمين para humbangantendi فاتقوا الله amin duntengi ngeni imbi gada kinanga konni harun suka wande duntenga woni wajibi ya isu hakende adi kakano allah ali وأطيعوني ke ya maryam batu wanda ke be ka garati allati kin allati ne de وما أسألكم atingenu o mayanga wa ganyagana عليه aywa kinyani ndege ya mususuya إن أجري nge musum manya على رب ma ganta taga العالمين honun kama ana kinya magade فاتقوا الله akan wallah ta'ala an nge ya maryam batu قالوا idinu dangani نؤمن لك yalli on saganga واتبعك nani الذين hallan konda ambatu kinya na kamo kana gonga ndaro himbere wonaro nga hallan gollo halle hindi o ko halan ngardo ko kana halle anda wari dar allati watanna ba'dukum bi ba'd woni me jarabuni ke qahana ni laqi qore yayi aw ko mun kabana khair qore na kulani garinge sama ke woni ta arno kare gilidna ga taw kaynu wati habe hilandi kin Allah ga wa kunnu Allah ga himminu sagara ni masalan koda kunya watina dunasu hi buru qoro benu ga wono kunya duna ken ara kun sagara kun kinu ku ga ringe sama himbe elli ken sirni kita o kuna ngem batu na ni hallan kon dam hallan kon poloro kon hololo diben seri ma yang adu gesimran te wudawranu mosindanu kumpolo ya wornu komu lemnu yagaru watundolla hundo benugo debendi hi sirenga nari allam pide kumpola wor basana alla serege o kuma himbe koni atorana kunyi ay bende kunya bi siren taktin har himbe wa konni tamay ndu kanen zawura i walla hayana honni ken zawura ken ganari ken wa konni isoto kundo kembate bo kunto kiyedo ken batte ken kawnyana laketana sogonte kana mo kana kale yudu humunu kenda in alla la ne daima dan Allah sallallahu alaihi atanga na husri ngari no kono ma to no sirra de atange be gan islaminga anya honi al hikmatu dallatu al mu'min ajaten ta hondo komi anda batunde an na warin no kono an ngari na wantare kana nan dinda wala hulani ma anda kay kana ngoni ay bil aks an na potun de ngara ko ni mi ma anta to kono kare ay go na na wara kana ma ngozi bangi na wutu ko ara ko ni ngoni mo yadi an ko ni hosire ngari ago sire ma kenya ganangen konninga ma ma ya kantenga ni mange ma ke bi tongumi ke gasrin atanya hodi ma to ama anyi minanya bismillah قال
ke ganyan iraki kun nuhu na nuhu ti daga ni wa ma ilimi inge to awoni kan بما tonga كانوا hallan ko nganya diga ke golli ni kangan ni to akuma kendi angudi hallan ko ngeni ngenti man kendi إن حسابهم agana to yi korosinde manya magabi kamanya kamma لو تشعرون aga gande ago kento aga mai lebu ti hallan ka kanan ke hallan ke siren ni golle nya maka an golle nya nan Allah kane an dambe be an kitayembe an golle nya nan to ko halle an dambe be an kitayembe an ga ketu an ta siren lebu ti kitra golle nya mati dambe aw kan Allah yidina danga do atuna da wankane kebrenga iti kebrenga iqata anga ni qata kendo guna tindo bismillah وما أنا aqida ngana tingennu humaya dimumu anu qana qatandana ini إن أنا gennu humaya magungondana ondim bangandeni قالوا ita dangani فإن لم no تنتهوا anga mahati baka honga ngo ken konni manganya minal mali gelle gidunga honga tikaindenga قال no ti dangani ربي atin kama إن قومي Allah dun gesuru كذبوني irin garan kutude فافتح wanya gana annan kidi بيني gennu da ni ariru mena فتحا kite ya ken telum dengni annin kisindi adu yemme so ko kapinga gelle to ndanuma فأنجيناه Allah ti wada annu kisindi ومن adu yemme so ko kapai ore kisin sabul luhurin nogonni empaka hakangani ثم amare أغرقنا kambi hon adu hungal ko su jidiyenga o sikki me sare nye kama asu yugo da yakare bismillah ثم أغرقنا kem balde wala aywa kutun to wonni jinni بعد aywa nunun kisi halle إن الآية anna dukai gabe o aywa ku kisi mo wonni ما كان أكثر kanu sunum boga me maya tumundanu ya ya rasulullah yang kama atigi digi ayani kafirin nindaranga ayani awaslamin binandaranga كذبت عاد adiran gonga aywa kutanni المرسلين awaqifarun sukomandenga إذ بالإنياني قال لهم إي أخوهم آخي يكون تيدغاني كنغاني هوديا يا لاون لكن الله يوا نجي هودو نجي هاريا كتاغي نجي دندنغا فاتقوا الله أكن الله وأطيعون نجي يا مريم بس نجي هودو تاغا نياغانا كيان نجي باللي مسوسويا نجي مسومانيا بابا الله يا مهنديني أتبنون يلي أن كنكو هبرين مني كنكيا يلي أن كنكو تغنينيا بريء hudu jagunda ne nyenyi agullen jagunde hudu ahram pareni adamar be munsu be raga kawa dina sui ken hudu yayi algin haram paren ga bangade adama allah ira tagati yekitenga na haram parondi arme be ga kawa nda su ken hudu yayi ar kamun nagati ar tandume ado sunna tawuya adu yalli an kun tagandiniyawa bi kulli ri'in timunyen no ko segende suya aywa tagan atagumanjeya agana sangati tagahonunga وتتخذون مصانع aga oji wuru dingira nun tigi ni munyen mure anna to komi an kunga agan takalla hayya kyani kana ho e jagunira nyeni non jagunni galli mo siri besu non ba wani dunari itawra tawon wala jongo yanga neman jwal asire ni mi awi neman su bondi ira maniya no ko wurginto gidundo sensingano aywa iwoy tagmo jonga lan kengana altina dangane bigane dangini ango siki angana sigi ina goy liganga ina naburi liganga ina sanga tanga awno sanga armare mu ake mu retu den ina nginyanga a ono kara o ya honi re anke ngalina badunye bo ara kenkida ala ran nema be nyida yi kata jin sawnu munye mure na bugundi kata no kube galira ko o ga wangina mo wasa da shatondi kamundi ikuni ngena gindi kam pakati ad Allah da kinyan kunda aga wanyana
komi aganta kala ayi wajinu tukuya adamare mun togono illo imbugu innahe kama sangatiya kama nginyetiya wa hakada kama keda bari inyi kurkurnu marna ado silmu na sangatiya na gorengara ni warame na silmu ngarame na kurkurnu ngarame na gorengara himbe ga na ganye annawtu na kompun dabari yagara kura kompe hudu sirunya na joba na kompe dabari na ko wurgindonga na dabar na surondi sangen ba ne sabura hudu sirunya na joba ya sabura anu yime ke sihiri ida karakura kawara kusre kunda gemete Allah بسم الله وإذا بطشتم بلا كبين هوكي أغان اللي بطشتم أو اللي غندي قطنيا لا جبارين لكن دانو بنا اندستري بكتا إذا كمو غنودي كنا قبنا كتيا هني انتادي أن قبنا كرا هني انتادي ونا كتيا قصو ونا يغني كرا أو هني انتادي كما كنا هني تغهونما iri ande ke aga magay me aga jonta kende o jankuni rigati liga mo kotena bismillah فاتقوا الله قال والله تعالى آلين جهود يا مريم بطون واتقوا الذي آن كانوا هنغا أمدكم الله غرا آن كانوا كمانينغا كماني بي غرا جيدي سيمغويا آي مغو كبيتو يعني الله غرا كبي يانكوندا aga watu de amma mo waga Allah bi gara kin kina ya kanu kin ade amma ra bo sa gaide yani komin wajini tinne maga hinu hilli sabura kanu ya sabura nganda nema gumin sagonya na hokai tarhiban kanu ya sabura nganda kuta mahari neman kutu nga Allah ko mubrenta ke walli to balle in Allah go wajini tinne maga make kina gaiwa make nyaga dawa maga nya kundwa aure ni on kanu ibe gara kinyo da o ganda bari kallinga imara ku on kani ibe gara kinya na to o sirehe o ganda hoka hay on da to kidi bate ina hoka homa wala in shakartum la azidannakum inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim كذا بسم الله أمدكم ati aramani nya gada ngani alla ran kun jidi بأنعام tinne man gabe وبنين aro lenyu gon gabe nga aro na gon gabe nga aro jinya gon gabunga ati ngenu nge hodo nge kanna amani ko da yanga ngade ngen koren ni agandin kuta anda to kundu de duna ke dire la ga kane bismillah قالوا iti hodo dangane أوعدت angen wajin di oyewa أولم تكن mamanya yimme wajun dane sawa'un alaina sumbanu kum andin yani okunta tummene ogullugu itanga jundega anda ko amma ko sumbanu kuma oko tuko monde subhanallah bismillah إن هذا itike hudu baba ande manya ho suya maganda kini hananu jukunye okuni lengi surungi ganin gonya kana kumeni ngure وما ma ku نحن lengi okunta kana gewre wama nahanu ita daga ne ko manya bi muazzabina ti yanga ngata yemmuide keni surundi ga ngagi ligam pakati besu di ganin gonya golan karante ni dahoto keni ganin mo onu yen ke di sizai ganni mo gombe sinzai ganni gonta batede ona kinye iganda jalli himbe mo be angama jalle ke mo rango yernade ay sikan daga ni de igari du mo to himbe am mo tayde himbe gari kita ma asga nan kita
himbe gari naha andu koto ana menya an hankta in hada illa khulqul awwali bismillah فكذبوه إلى هودو غارنكوتو فأهلكناه ودي هلاكي دوناني إن ألا لآيات تكاي غبي وكمبونني وما كان هودو أكثرهم سرم بغا مونيا تمدانو يا رسول الله ينكمنا أتيكي أياني كافرين ننداننا أياني مؤمنين بناننا سامود لانغونغا غارنكوتو ني كيفارنا برينياني بيغا آخر يوم غتي دغاني إنغاني صالح يا لانغون تكنا الله يا قراتون صالح hare katai aminun ngani dundenga akanu Allah taala aninge salu ya maryam badu ngendan kunya gana nyani ndege ya gilli musoya nge salihu musommanya maganda aw taon ngamanya mandini yalle inan kuntogo aywa honni kenga wo yere khairinni dingu bana gai inaga togun awanna gonunni naga togo jinya honni naga togo sohonni adu tamarunni iremmenga am monteni am monteni inan kuntogo aga o segundini gilli gidunga ninya kompunga ayo aga kem mogontu فاتقوا الله ناقور ناقتو كندو مهم يكون نغران كنيا ناقتو أقد دنتنا كون حكر تاوي أقد ناقون كودي أقد جينو كودي أقد صورانو كويا أقد تمر موينتو كودي أقد جدين كومبو سيغونتو كودي ناقتو كندي لغاهيا نينغو كيبي يكون نغران أو كنيا كم بلاغا ما كنيا أقد تقو كرر الله تيندا يلنا ماني مغنا يلا na mani ko nagada aga munda kan to kedi aga ko ken dabarni fattaqullaha kanu Allah ta'ala ange salu ya maryam bat ولا تطيعوا ahillandi kama bati أمر المفسدين dagaran karayem munya maryam ade الذين konni yem munye diga bonon dindini munye ne di kudayna inta suron ne di batinga kharakun to kono قالوا eti salihu dangani anken salihu من anken المسحرين kunni korotendi honunni ilan koroto an pagaron bono a umma kanan kunya maryam batu manke nganati himbe anken pagaron sirene fiyo bismillah وما أنت anken salihu manya إلا بشر ma ganta hate ganke مثلنا ko sumban kaza فاتي idi kebrin anken nalli ti ayaya anken salihu ganne ni tumde an gadanni hare aya kinoya قال ati mani ayalli dangani imiri ayan damben ko kegide nyugo menan bugadi nyugo me be darwe ngani keya agilo ni keya aganda sare aywa ananya an mo deni khara iri mo on ko salihu dai mo surondi na alla nyaga gide be gara koyi agutume na ko nyugo men ngane sare ni akare nyugo men bugadi ko yiga nyugo me be ko ni ma hora kinga yimi aga bugu bane ara lemmen sara lemmen yimi no mansum bana Allah da hi qore nyagi dangani kina gati Allah ga himbi nyaga daga watu iga iwu kadayen sabura bili garanta da Allah da neundi da iwura gidenye na sem kompe be galanda anga giden segun na kem mo bananga da bilin da bari awa wuce ga nay nyana kem wallahu ngai ni wu qoren kitana ganan gaw ken su ko mandenga awa gidu ni gonu nyun ko lamu ibili ngo bonna to makara bawo qissa nundi iyugo dubane ni kata wujunu sikisine kendi wugile gumwa himbe ga nakam be wugile sine odi himma wukta kibna bana di keli wala بسم الله
eti kebiringa an korotondinni o maga sere kalle mugu manke wa anke mbidi hotanay sere halle kebira tongunde gandanga awa ona kya munda awa igara himbe ko Allah kara annewndi bismillah قال hudu aywa salihu ti dangane هذه naqatun atinki hay hazi hali tanbih zihlil ishar kewrin alqurani ahaki aga himbe ko ahaki aranya nakri li ta'zim parce que sirema mi warina ken nyugo me sirema mi warina bunadi ati ki hay nyugo me لا شرب parce que ina nukube jimpi mini kota wa dangane ولكم شرب kota يوم mini kota wa ka dangane Ma'lumin. ken tuindeni nime bai ge aganya kita besu kanai anda bulle mun kanna dabanu mu here gono aywa ya gulle tane ida kotan tagadi a kota a worni a wira kenta wonu geringa awa girin jisu mini surun a bo debe ngana kota nganari i khana jimutu kanta kine sere iman kanai anda sere sohobo ni iman kanai ngana yuke be taga wure bane aw yuke ke haka an da ka munde an ra taga wure bane ay me qatimo bakatu di magra yuke damesu bismillah ولا ada تمسوها kama katay de بسوء ti hobure de kama har hobure de فياخذكم anda عذاب katay ko يوم tabe ti hobure ko tay yanga katay na gariga عظيم yen qoran ni de فأقروها ila nyugo me ke bura فأصبحوا sirbane ana nyangi so andu ngatay i hayga illa kara ay wan ni نادمين bisanu ganiya فأخذهم العذاب himbe torantan kama manaha a kamanya nan ta gari bani a gama dungin da halaki kama kinye i kallen ka sasin kinye ko nu kallen ni andare an ma dungin an falaki ni kun kalle a gari i ma dungin ga kama kinye ya fa akhadahum al'adab yangan qatahin diriga إن سبحانك لآية أن تكي قبمو وقنبونني وما كان إيهو قبم من مؤمنين تندانو يا وإن يا ربك رسول الله ينكمنا لهو آتكتكي العزيز أياني هنداننا الرحيم. أياني هنداننا كذبت قوم لوط أبو موسى الأشعري أتيرا نيغوميك تسرانغري إرا كنشي أتسرا تندومي سغني أولو أو يمن ديار صالح أولو نكوبي halaka won sine o sine ministry be golengem denga o hiqasuma wal awqaf iwra no turu sunu wara sunu digana wo budu siknyana sale um muslimuno gede ke wono o wonno ko qasu misire be agara no gondi won ko bi dusuk nyana anda ko bo suka na diga so ko nan nyime yeba nan digi hasrin قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قتلوا من يندي الله تكونوا من ورا هارون غارن كتب يبقى هلاك قد جاء تغرانون باي أنا مغبي كيبقى هلاك دينغرانو إتو ينتمو سري بيسيغا واندا نندقي هيا أنيا غنغا أولنا قوري سورناندا قرآنة أنانيا أنا كم بتونغري سرنتا ودين حق سنت har sakin bate ga wono kin a koni kin kota sai ni kunda de ken sai ga makata sigi himbe gane ke biya kin ni sai gumen ade ben ganya gan sakai kungumu asirin yin mo sirin ko ana wotin onanya bismillah
كذبت قوم لوط adillo te serunda garangutunya المرسلين aywa khifarna إذ birinyani قال لهم ki أخوهم akhiyungati dangani kingani ألا lutuya تتقون yalli an kunta kan allaywa إني atin gellutuya ngeni hareya an kun dangani أمين duddenga ñaninga فاتقوا الله akar allah taala وأطيعون alin gellutuya marim batu أسألكم gellutin taga ñagana عليه ñanindegeya من أجر mususuya إن أجري nge musommanya إلا maga على o رب taga on kamanya العالمين magandini أتاتون ikun الذكران aho burenni maniya ken kanike an kulleni yugu من ñayi العالمين li taga holu agi li sirunga na siri yagaren togono na li siri leme yugonga kinnangun ka gulleñi وتذرون aga ما kamana hon togo خلق allah ربكم ka kamangara ken taga لكم aga من dangani أزواجكم gilla aga yakunga بل awara أنتم an kunya قوم seru عادون yaduna aga dagaran karade kin dagaran karan kan banga e yugo do yugo kona ken me wari hida sema jopi kane قالوا wa ara ken ga wareka ma allah farin ni mato burgwana wa baka bismillah iqadi lutu dangani لئن لم تنتهي ya lutu anga mahati onna karindegeya لتكونن ma anganya من المخرجين bakane o debendi andi mukiya yere o yani yere kunga anga mara kewara ango bakayre lutu ni ibrahim akhir wala me ibrahim ga yanka fil khalil aken dangira kane honne ila bilad shazum allah la hakikatiya ke golli bure kabayen sabura bismillah قال qala lutu te dangani إني aywa nge qotto ngir mukke sentinda lantara ke wala timpankanga aywa anga dinna ma ko yimme ngan sondo me adaf al iman atinge lut من ngene القائلين qonna nunga ada nge golle ke dangani mo ko sikamu islami ma ko bure angara wo sikantanya na tampankanda anda barenda anda bure on kenyana angara ta kenga am pona la kenga ko na dikke dagemi angara ta kenga kuni angana ko walla ke bono a kontan sondo menga kenni asuhura na kenga ngange islami ko bure alla wa ka wana manya me alla ta kenga alla wa ko ne amma ko alla ta kenga na kontan sondo men ga amma ken ganya anda nyana buren sumbana mana ho bure anga ma koni na ni kinya ga nan kan banga anda nyana buren sumbana ba hillo ani anga ma hon kon duranda kano inni la amalikum min alqalin angen ni mukai anga ma kuro wa ba ko de bendi aywa so ngin nga arange golle ko na akko na ngi sonno bendi bismillah rabbi yotatin kama نجني nganya gana nin kisini annin dun gono kisini gelle honga yo ken golli ni kiya ngan katenga na ko tabi allah annin do suru kisinde o be gara ko ni o be ga barai agati ahal awro kunyi ken bala ko tan aya ten to waro parce que ma ko ndabate ani mi ngadi ahal i wodo ido himbe nu minu ga tontiya wodo kini bismillah فنجيناه الذي ودا اللوط كسني ودا دنگونن كسني اسسن ما غندا يغان قسن صابرين كين كونو تقان دي كنا يعتبر كيا عند بنيم اللي ونو كي فارو اللي الله دا كون قد جرب في يغار مروما نوح عليه السلام على لوط عليه السلام بسم الله ثم دمرنا الآخرين cikin falle oda banu ku odi kara وأمطرنا kare ni maniya na dibin mutu jamanin su na kufa wajalna aliha safilaha aliha na wurran ya aka muwa kini karan ne wa amtarina oku kamma tegeni loti jamanin serun kamma ti kammiya فساء bongondi yemu kammin bono kenga kenga kinni mani kamme ne junye nan kaso ngana kamme nya ko ce sorontenga ga awi kamane mundu muwassama
akaman to ngai adibe ngai awu ngai ago nan ko no ni tele ni sukartai agarani ho ho bu jamane ndi ni sukar bakaduna di hinto ko kem mo le besu mun dengo ke golli bureya ma Allah farin ni mato burunga warna abundi kharina golle ke dabal khari ke Allah wato a worninya iya sabuni agara i annabi nyime be gara kanima araken kibaren kino ya qur'ana di ara temple do wa ko da qur'ana kedi wate be gara kun surun kita kun ngati bani yani Allah farin mato mun kita ya sabura ara kun kino ya yin sawuri akko nin kamo jamani be goti ni tan kabelo karagoti ken islami akko nin kamo ken jamani ensemble nga ti aga nallu mo serebe da anna yugo be da anna nyakanya yugo matan nanye akko nin kamo an kata ko ni me gemme ngena ken kamo sikan dadi debite suga wono agari kite mutu kenga anta jamane le mun presentene ani yimiada anke islami ni ti jamane islami ni tan kabero kabusere ange mo kun se ko niranga ko yugo wono himbero kun dinanga dagemme anke na ti yahotange ndi wetike anga kun golle har horo be go jamane ke islam no gaye hora woni medi ndadu wetike yugo na yugo nyari o la dan ta duguna tay yugo na yugo nyari donc o hora on ta duguna tay o la dan ta duguna tay kille makni dinana ngima tu yalli haqqen ngana ko be angen ti jamane tan kabbelu karagol islami angen ti an kun nyana kun togoran diga men ko himbe ga ugeme himbe ga dageme an kunan diga gemu ho yodi na ken ko himbe do jamane la dan ta gemme ara hora on ta gemme kille makni adina na na kitabin dinu billahi jamane ke islamago aro christian wa islamago ngo ke konni mo be na dukatu mo be o christian ngana kallen kanu ke mo di o de luti xawaran ko ni tema himbe ga de kita akko ni tema kana ma christian ngana dungun denta ti luti gan kamwa badi wote ke bi nga i diga konu diga me ko ni ina no konu la kendi o turni ni gina sika ko ndadi intano jamane nda parce que dina sugo jamane ndi lada suga wadi hora o suga wadi kunta dina tike bismillah inna la ayatan kuri me kwa nya sabuya o haba mahadul shaykhana agari takallu politique ni parce que an wo jamane di jamane be kew ko nadi ku menun nan diga ko ni ke ensemble quelqu'un wure woni geni anyi men dabba ka ken annan sigi sere ga makete himbe ga wot an bin gonni nan men bo nan sigi aga ko nan di ogo kebe di ensemble ngana ge himbe ken no jamane di aga anta sorno himbe halle gen anyi men dabba ga ndiga sigi no kedi ala kulli hal lutu khalle ana lo mo ko ni aywa o kunta kidi oné woni ko di aha nan dawna di ngadi himbe ko ne akon kon dade idan killu wadi ko de fami kiri hinu tambi do bane ko ni ho islam on tagge ko wala la xam ko yakam ho on tagge islam on an tagge me hora on an tagge me jamane kala da qasim ida idugate ba dugate ni maniya camera ho sere be ga bara anda da so tambe hodi na ko kunti gana itu inde ngana sere be nu gani ka kenta ka banan ko mali ensemble ni medi janko una wete nya kama janko akko nan na kanekta kudi me minu
donc ku ya na sirihi ñogo ko ana bundi aka ka baka ake mego no kube ke men konino amma isigiranya amma awa igollenya ami diga men koni wa amme gantanya na mo be tarikh na makin gollenya wallahi kan takaba akisi asi kismas girai kan dinan kanan kawo annu na zabake bismillah إن الآية adi kayfi gamewo ku komponuni وما كان ya أكثرهم rasulullah ti aywa luti serum boga be moya ti tundanu ya an kamanga atigi tigi ayani kainun dindananga ayani islamun bindananga كذبت أصحاب gelle الأيكة dungo no ga garan buduni kayfarunga إذ gelle nyano godni kibati simini aha madiyana deben go tatingini allah la honsu yugona shuaibu aqi madiyana aqiqata ku sirbani qi kata debu hilliya suro hilli qi kata sirbani ala sunya muken ga hana ki kata deben qom lut ala su yugona بسم الله إذ برنياني قال لهم شعيب قتي دغني ألا تتقون يلي أن كنت كن عليوا قرادنج شعيب جيني حاريا أن قوا أن كنت دغني دون تنجنيا قكن الله تعالى آنك يا مريم بتو نجي شعيب تاغا نياغنا يندينك يا يلي مسويا نجي مسوم منيا باغاو تغاو كمانيا موانديني أوفوا الكيل أوتين منيا تنجندين بي قرا ايوا كان جني يوكن تمني ولا تكونوا يا سير يا كما غنيا اللي ميجون كان بندانو مدي وزنوا اغان كان جني تي ميجونغا كين يرون دغني ولا يا تبخسوا سير يا كما غسرون نغسي يهون هونن تنونغا كما بونون ديندي ميندي بونون ديندانو غنا غاي اتقوا الذي قاكانو ايوا قاكانو كمانينغا كماني بيغار ان كنتغا ادو تغا هونو كماني تغو هنانونغا قالوا bawatin niki ay eti shayuda إنما أنت anken kone من idan المسحرين koroto dan pakarum bonon di وما أنت ikata da amanya إلا بشر masre مثلنا wasumbana kada kya ko وإن ba har maram ظنك dai mun an da hokida an da godna an turi an da hokida an da gemme wasumbana wa inna dhunnuka antan suaibu gini ho suya magantan ni garantunye فأسقط tumunde amma fa asqid kisfan anna kutuye yirendi o kamma من yelle السماء kammunga إن كنت an من gandani الصادقين li tumunde ya kar tumunde amma angani hare kammun yerno kamma wadin basunta bismillah قال suaibu ti dangani Rabbi nge kama أعلم ayani tuwanin ngati honga tamaluna ga kengolli فكذبوا ila suaibu garangudu فأخذهم عذاب يوم kota yangan الظلة kata indiri ga ingani tabulin kota yangan kata inga إنه ati tabulin kota yangan kata inga كان anya عذاب يوم kota yangan kata ya akoro de إن الآية ilmi gara kibi mundu de kimmenya ni kita de hakada tongu gande ya ma kamunyere no kama kamunna nyidan kama Allah ga kita ko dabe ara jahannaba abote bane muni ino kuma jibiren kolokolo nan kolokolo manegu yella ntaka nyana kari oxygen sigi anga naro kompendi antar bane soro anga naro siramure anta ho soro anga naro jindi anta har bane soro parce que negu hankin kin aya jibiren ni moyndi besu muselama ken no gondi table ni wahay ira kam pasu wonnew ira mekiri kinna yi debesu besu table ngure
be su gar wakati ke yimi gar himbe mundu akamu mayre de ga tabulle kya nyiri kama ni subi ko ngo buru nyanya na mobe kamu mayre de tabulle yimi gar mundu mobe fa asqit alaina kisfan min as-sama Shu'aibu kama ara huyo kutuba kamu na yirendi kam komi ma ya garan koto de ya garan kotago alla kananunga anta ho kini kata serenga maganda takibonu tago angaro himbe kenya alla ko musrenda anta kamboro alla ga makka hanga angara bu alla kende bananta kanta sorno kare alla ko musrenda senna am pata ke togono alla sabura anna digen kamandanta to ko angaro himbe kenya gambe alla ga makka hanga am bani bonni anamu arjana gana kenya hoyi anamu woni angani sama lakan tere subhanallah seringal alla kallin ka kuna kanda ma dum hid gambure de anga wanyana anduna suran kallah rasul angara danyana a ajabi mo ontude diga mu wari anga podona kun koni sereda serebe gar alla kallin kanda na sawu nan takimbul sana qur'an no kunya masala no da gamburu bin wa ko alla ko musurunda ma me ko de bismillah inna fi dhalika la aya إن لآية الناس كيف كميو في ذلك سعيب وسرم فلكن موني سعيب وسرم فكمن ميا تمون دانويا يا رسول الله كمنا أتيجي تيجي أيان نندانا أيان هندانا الله تو قرآنك تنزيل رب العالمين مكانكو aha o qur'ana tigana adu himbe gara yankandi ada ga yanka himbe yaho na koyiya agrike alla yayi suge he kote he gijanga to kanne he koy ago konni makka ken ko tanga mo be adi taga ho nun kaman kitabe yankante ni نزل الروح adi senna on panken yan yanka te qur'ane ken ngani duntenga ken koy malika jibril على قلبك ayana yankandi anke mawla min sondominga ko sabura annanya gilli gungondanga te kanneya kengani arabun kannenga aw balangalantinni abangantinni arabun kanne asru mo suwadi hogo arabun kanne lebunu qur'ana yangarante mo kenga aganta surnu ho halle maganyiteya qur'ana amma hindomo tikenga bilisanin arabiyyin mubin arabun kanne tembagin qur'ana ya bismillah وإنه alla do aywa qur'ana kika adu aywan awa bega yanka qur'ana awa alla farenga ahin konne لفي ظبر aw hanan الأولين gapendi de yani qur'ana do alla faren pi kondengo gabe qasonde tawrata gumungatu ingili gumungatu ke kota alla faren mo makka hina amma bu yimenen diga yahudiya no ko madina aw nasara no mahid ke suni alla ga di qur'ana ga na himbe ga warni bange ke hallani nasara no wahi mu kunalli aywa ar yahudiya no ngara me kita akoni de mo ma ke la alla ra ko wa innahu la fi zubur al awwalin alla farin do qur'ana aw gabbi hananundi bismillah أولم يكن عن ti yalli kumanya آية aywa tagmanjeya makan kondangani wa علماء بني israilin إسرائيل kauntuwanu ngorni alla faren pitu yalli kenta isurno ako tanga dakmi ulama bani israil worni alla faren pitu ki kota kedo ki kota na sine gabe alla faren ngari madin awa diga gabe do mo gabe hal abdullah ibn salam aritubi ari jamansu atingira alla farin du gilli kota be ngara wal
nda tu nanta yani dina ta hari lemu na sabunya Allah kitabe be ga imma agara manguto mobe anta sikisire sukam ma maganda himbi gane Allah ti da maka gilli ke ko tan lakin yalle ke ko tan lakin kunga na to kengi sorno yo sakai ni to ngene kendi ba bismillah ولو نزلناه kini na hujja sigindi kama o ganna qur'ana ke yankandi على بعض arabu الأعجمين kan kun bali yugo kama فقرأه kinga ndara qara عليهم makkanunga ما na kiyanu bi mu'minin imay tumun tay abada bayudu hunu kenda o kun arabu nyi o kitabin nya na arabu kan ni yani kenina hujjan kutu bakam makan kul laqindi anya ga yimme sirenye agawa matu agawa hawatu arabu kan ni kibrenga du humuye kibra kenna mina agara hune na buredi agara qasonai nka sere dambe da hasai sere jukun da hasai an kunyi mira kiri dundenge gilli agamanya hariya bismillah كذلك فسلكناه سلكناه ودا غاران دين لوندي كذلك كما يالي قلوب ايوا المؤمنين كافرين سندموني لا يؤمنون كسابنا كافرين تتمني في قرآني من دا ينغا قتين غريكين تورنتين فياتي ينغا قتين مورينيا جوية مغنديني كافرين لا يشعرون إن تشرين كينا يعني هو جانتي ما الله غاندا سيري سنم بوندي باني ati kemoy sondom burenta rigini dosren فيقول adi yang qatin anda yang qatin ngari wakati bi kem pakati nganati halina hanu yalli okunyana waruna dugundi yemu yawa inta sakai ma yang qatin ngana wal wakati bi ke ngari wakati anati ago dugu cinon sakai wa yuwotinilla dugundi ndadi itike bilenga Allah faale kenyana kambe awal wakati o maka o gotini no dugu a wakati ni kambe Allah ti da kenja bundi afa yastajiluna yalli kun kenyu yamundi yawa to yanga ngatenyewa kendi to qorotiwa afaraita kibare o kunda idagamundi na wunkiniya na sahankiniya na isagun tagida sine gabe ثم جاءهم ما كم بالله غريا إيجانيا إيجابي كانوا ينكنا أغنى ما كون منيا كون نهني باقي مغاديني إيجانيا إيجاري داموني تكين غادي علي أنيانا كامبري أكورتيوا أبا موتي أنا أغا سكون كنا غاي سيني غابي موسو غلا غدا أنكو غما توندي كوكون دكين داري أيوة أغا سكون كنا غالي arantar no agara na kade yani katam lagati aw ngena kambire an wotina anda mani saw akotanda magati kallendi kambire be laarni kambire an woni an simina hinna mani saw akotanda do kinyini an tono akotanda an na nya wakatintu an mo sawada ka annala to mo ago kinyini an hawara kana kibringa la murin nahu sawaka ne Allah faran wa qilliti fai lima yuhyikum himbe go sawini ngarin ta unni min balinda aw fiye da bar nganya da kambri ay anna mani sawada bismillah وما halakina Allah jo kuma halakindi illi de suya maganta gongonda nun ngari de be kayde o ken konna ada zikra kini wajunde nga idangani o ko tunga maya o ko tunyamundi ni de ona ken bakida de mi mahalaki hina de be halakin do yimi aga bentu mo gari gongo o ma bago sere hina de nam palaki na yo bango o ma kenya hina de wa makango aga gongonda nan pai Allah farene ni a kitabin fay qur'an ngin ago khair munda aywa hayde bismillah
وما تنزلت الشياطين في شيطان يرو كينيان كان وتاي الله صلى الله عليه وسلم ايوه wonu da giranu ila kirina tawni aywa andan ko gindai akuni mengani anya go ya gare wai aga landa akuni o kitin ka fami na amuna kinan anya gure su anna kura kawala ango hanka munini imega akuno dangani o anya no kanan ginga onta hasanga on kasanga bane na kudga nan boda kawala ma ndani maka an segan dari jinna nundo shaytan nya gaurin da ambate ako dangani o an jarana manga sa Allah rijal bismillah وما تنزلت الذي شيطان من ينقنا في القرآن وما أما ينبغي يغم بولندا شيطان دا يمي دو قرآن من كترين وما إيران يستطيعون تا يميغا إنهم أنا دو شيطان لمعذورون إلا تندمو عن السمع بكا مالكا نندقا ممكنا كبيرغاني شيطان بتقين دادي أما يغاري أواتو الله فانم فمدكينا kin gabe nga ma ama kontai amma ke be gani hankan ka ya wato amin da kin gane manin to go aga rawti ni kinyi na nyamo mo kinyi na shitaru ina walla kama sawara kin jabi himbe harni kata Allah farenga shaitan ran dai yankana anta hawlanta ila nyanka iranta kidam sigu suma ane ndabal kin na bono yime malika nu yime do awa shitaru ndo menaga la to yimi do menaga oda kem mo gon koni gilli nabillahi isa ga sare ko bugo shitanu pankanga Allah farenga diga kamuni nalli asunyime wonda halagal bismillah فلا تدعوا يا رسول الله ما كمن بدو كفعلي كنني كمن تني أنا كينيا أنني من المعذبين قل ينقى قد يمودي كي كوني كودا الله فاري ما هلا كفينيا كم بل الله والي كان الله فاري لكن وين كلا ما كنيو كتوما كلا كفينو بولم بنو دي سيغا هلا كايباني كون سبونو كي كوني الله فاري ندا ما كمن تنبتو كفعلي كم بل مانغا كهو ينقى قد يمودي Allah faringa nyana wa la la muradu ni mariya yumatul kim pagatin ka itike birenga go kundu o boru num batu sine o kana borin batu sine o na nya kim wodi aha Allah tilla magari kalligedi Allah faringa nyana wa kem woyani hudina o hudina ha gemme o gemme ago nyana andina nya kamma magadi metai ko daga kafirun da Allah faran kiri illa hin misluha bo gabe ko bila kebe awa qur'an ndi shaytan he ya garen bihe hankam bihe dikebrenga ona me to gono o bornu batu sine o ko an kallen batu sine ona ke mo wori digana Allah tilla ma kenya ni ke mo ni gemu kanne musalaha o musalaha awa suluhu aru islam on da gemme ma arati بسم الله وأنذر عشيرتك بوندي أم باوانغانا كينغني الأقربين هابان كتنتنغا واخفض جناحك رسول الله كينغني دنگي الله كامبي ما يانغا يمي سودانغاني كينغرامباتو إلا الله باينا ويمونغا وإن عصوك رسول الله إغاندان كوتا أم باوانغارنغو فقل أمغوتني دنغاني نجي مولامي نجي باراني نجي هونغا أغو كنغوليني هلا كافي مبوات nandim pawang kanya wana gaya hai Allah wasallam Allah na hakikata besu ya besu kongar desu kullu alalam ke kere honsu anga de holu nambana a haiga tada ngani am paban karun gongongo nan sana al aqrabuna khasul khas ken kiyo mon ko ni
kewa ko ni hari kahirun ni Allah fadin pawanga kahirun wana ba kahir kutuma na sawe maniya lahum inayatun khassa kare duran kare yu Allah makatiya Allah farina besu gombo kahirin su hakikata besu ya bil bishar gongonde kata kahirin su ya me haygati gongonden no gondi kare ma am pa bankanko kare ma al aqrab himbe gantinda ke ngurin hara kahirinu duran kare mo kunda ngani dina kahire kutu kendo serembana koni banu hashim banu le mutalab hashim ranko mutalab ranko Allah ndi faran gonna nya bani ana kin yana kiga ko Allah sallam ati quraish jama qaraga du qobode mkin tahrbani surna gada abul mutalab karun ko qaraga du qobo ngiran tar awr harbani naga quraish kinni haban kan al aqrab abul mutalab karun ko kem palle mpawatu ni abbas kendi ala ahawar himin wa habe kita mpawatu ni abbas bun abdul muttalab andu ko wode genda har bani sornanda awam pagari safiya andu mundude ngari wolle men dar bani sornanda le nyaare fatima andu mundu himbe galanda dunadi amundi maga ngakina ngandu mundude ndare bani sornanda Allah ngati farina Allah wanyana ken al aqrab wal aqrab e Allah faringa ti kure ndaw soro ni dar no soro ko ma awre ni maniya andu qobo do qobo ni maniya nyaslaniya inna Allah ashtara min al mu'minina anfusahum anga islamin nandu kini Allah an ya islamiya bane kibiringa kem pakati ni ngego sornanda nani amma ya islamiya ngendo sornanda de awrin kini an ga ningi Allah farin nkarunge ya an ga nin lemme an ga nin pagariya an ga nin pawatune nya islamiya an ga na islamiya kibira ngo sornanda an wa islamiya ngendo sornanda de Allah farin kadin ta hosono isirunda awreniya atina andu qobo nga kubenu wa amana Allah faran no nyorondi inda ko ni daken no ko ne wala ngala ati hina qaraga du ko ni mani al islam wal istislam andu kini Allah ya anna istaru anfusakum andu ko amana ya islamiya Allah faran mo hosorno islamin suda kille makni ya karanko nganga ma ya islamiya anta wasro no ikarunge islamin balinda o kille maki wandi karunge kidangi halle ala rasulullah atana mani ati annan kampe ala kampe goni parce que osu ya gana kini kampe mambo misali de selinge sisa agara giu tammi kara yoto wana kampe wure agara karago kara yoto wana wure ara tamuro nyiru tamuro sego kara yoto wana wure me selimba ne gani o ke wure ni tani kampe magayanka muminan sunto nga kampe wure a kembi akar gombane de ay sira sugal ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna rasulullah kingani muminai tan sigi kensu ton i kampe wure ko kampi ho ngawo ire min suro ni mo bo ke ko ni Allah farenda da kille ma ko kutu an ngani kan ngi ngam mu'miniya nan sabari anna anni suro ni na momo su ka hundenda Allah farin karunge aro karunge tabana kebrin Allah ga tada gungunden palle magayan ka tongu yemunda
kem palle ati himbe na to kahrawli bari baka kenga nandim bawangarunge ngenige ay hawanga qatinta sonni kapas lama wado kahrago ya la hoyin asauka igandang kuta am bawangarunge nang kuta faqul inni bari'un mimma ta'malun an wotu ni dangani aka golle burkenge bare yani nge konin tanya maka kaniya na ngedi bate maka kaniya na di jamanni maka kaniya na di o meriga nan kama Allah kosen koni an ken to kono inda gabo mo Allah wan tangana awan yidana an pinkini Allah Allah ra kiya koni ifarenda wa kiya ko manan koni Allah ko men su kada ko buren goni maga nya ko homunde sabura maga kanu atto kenga ho hoy bismillah فتوكل رسول الله أنام بينهم بسني ni awani yentunganga الرحيم aw kahiri sunnakini aw kutana sunnini kingani hinnananga الذي koni azizur rahim ya kebe garan nuhu dema na hudu dema na salihu dema na shuaibu dema akenyani kamaninga يراك awange malamini walli birambe anga sikki sallende ara yilla وتقلبك yilla kite sallende ayare wanga an siginte an rukuunte an sujudinte ayare wanga akenyani al azizur rahim ya bismillah إنه ke awage Allah taala atigitigi ayani hon sum mukananga ayani hon su tuwana ara sallin ko man sauda ba an ne sikki sallindi na'am jihadin ni Allah gollen goya khutuban ni agollen goya wajundi kharakenya kama kenya kenya agollen goya ko gani illan kupai Allah faringa wanya na akoy anya nya ga wanga Allah ngati komenda nya ga wanga ken wure ni maka kana wure man na ga sallen ba ne ko islam ma gun gundama akka nan ke kin sallena shahadatun falle ba Allah farin mi ya ran qur'an wo sallen ne kuma mi ga kin kuni mo be awren man ya nan di ya ga wai sallen di na'am Allah ya ga ko min an nuqsu illa magin Allah farin ka awre yani رؤيته إياه زيادة تجلي الرحم عليه إياه قوي سلل لمغوبة كنين إيو بانغاي كرنتي بانغاي أو هن كرنتي يو كنين الله فارندا ناتو أبو سلل وغات كبير أو يمكن ناتو سلل أجل أنسكه من دي abani ne aw jaman diyo kinni mana ni mana tanawono ako Allah gadi fa sallallahu alaihi wasallam al azizur rahim akin ne kamane be aga ayare wanga sallin akin ne kamane be agara yilla yilla an yilla yilla mo ayare ni kenga aha kerenya di aran korosi gilli o hawa adama kata awa annagamunde awa ampawa abdullahi ya aw kuma na yilla ti korosindenga ado senna kunga ado quranta kunga koron kotti wurginto ado lenka sennundi donc himbe gara kenya tonte Allah kenya azizu ya en arrahim ya kebirenga kona di aka koni nanti Allah farembo Ibrahim adi ken kulleni aka ko nanti Ibrahim haba azura tiken ni kahiringa yo kimma qura jabunu hili wona Allah farembo Ibrahim adi ken kulleni ay wanka Ibrahim haba ani azrai ki arabun kanne nga koyni arabun diga mo nga koyni nanti azra ni Allah fare ndi Ibrahim hawa tune yani Ibrahim hawa yime to en tarikh hawa yime to en tarikh wa amasabati nanti
ken sujudi boyda walma ken kara wakati be hare mayno ande yime mayno wotni kenda fil fatrat sirebe ga nan ngari ken pakatindi amma hare hitu amma ande yime hitu ntatni ken ngati kahiri parce que homaranga anga baraji o kinni jagubani onti ahawa yimiani tongene ahawa yimiani ahawa tugune basintadi ahawa yimiani ahawa tugune nka ibrahima akin gara kin sara bane kibrenga sikantadi ibrahima bi alla farenga warni bugadi ibrahima di re musu kana bua ken diketaw an angara limmin sara bane a gorunya ho ho keta maduna ga gri ken koni le ken bua ken diketa ama sabati ibrahima saren kane nanti hawe ke do suwini borda ibrahima sara halyani agaro borin bindi na borin kanan ke kebe nga alla ra tanga borin bati nga kata ablagawo ibrahima sarana o ku jamu hiliwono inna koy nandi allah sallallahu alaihi wasallam aga bugu masudi aga bugu habe sudi asu tangante mo hilla kapenga na ni allah fare norongo idina kata ablago bakidi وتقلبك في الساجدين كن تفسير نقولي دائما كسونيا الله توانو سنن توانو نا الله فارندو تاكو كتم بوغو ميدي هنسودي نا دوران تاكن كنا هنسودي كتاويل دو كجهاري سورن كياي او سنن توانو ما الله فارن بين جاكاتان كتو na jagatan kudu kunduwa na rabbi subhanallah Allah ma ya kunduwa sallallahu alaihi wasallam bismillah قل ya rasulullah yangin nanti dangani innahu huwas samiul alim hal unabbiukum makan kunna akbari aga di shaytanu mirawo yankana ora ken kona ken yankana ken qur'ani ken inna akbari wa yimmi kamma shaytanu ngaw yankana kinga تنزل agan de ken kamantunna ken ka adawa shaytanu mo yankana garanta nyenge be su kamma kingani ginu yimmi koy musaylim al-kazzab aw gati kentini hare ha satih kentini hare gijan katanu kuminu nga wotini keworninya al-arraf kuminu gotini kedangi wala kunya no shaytan gollindo mi al kahana ngene aram kannindi himbe ga wotuni kiworninya al arrafu ni himbe godni kinyana dangi kunya ni shaytan gollinya ngwa bismillah يلقون السمع adi shaytan mo aywa muken serini kata gijan katanunga وأكثرهم iho gabenga كاذبون. garantunya ni de aha inda hubare mu yo kame gare kapai hada mare mun ka jarabintengo i fitnantengo igara bane biye ko ganya tunga de iganda ho ko ni sa ita onde ona kensu duguti ko ngana tunga na to shaytanu ngana bane mu malika nunga na ken ko ni da yo kame gare kapake ira ke ko kemanya tongui ay serun iya kan takenga de bane be ga tongu de iya kan ken bane yayi ko serun ka jarabin do wotike man ni himbe suga ni tongu an takeli kana himbe an ngi ta an ga ta wona simme an ngarin ta won no wondi ama tongu siki ko asuka manda ho wonda yana bismillah والشعراء adi kebe gani suganu han akata Allah farin ni sugane bo suganu hana khibare nan ken ka gadawa يتبعهم ati الغاوون fisirin tonya na kun ka hana batunu isu gedi wa Allah farin paike arhum min godo ne aga witu makka hal hum ghawun khamilun la agawatu makka haqranto asrihin tuanu haqira qurugum
kunyo da bate iro nyana kome kenta kan ta bonde iro nyana yagare iro nyana miskine ngaga watu himinu godo Allah faren bate maka kitem baka ngasudi tumna gilli na watu Allah faren bidi sugane bale suganan jama'a anga hayni aganda siginan sugu anga jama'a pai himbe nu na diga kandi girawo sagina sugu kidi asu yengo sankani jama'a ndi himbe go kinya na kunni sirri jama'a ndi kiti hakanda ho hodi ya suganan jama'a adu Allah kuma surun jama'a kare hay ndaba kinda wotu yini ti Allah farin jama'a nan di Allah farin bi sugane sugeni mani ara mukanne ni digan kencen tenyani sigira ngai girda ngai ini Allah farin digan burnu tige ya makanko aha ti ay me khalligeni sugeni Abdullah bin Zabri Sahmi Hubayra bin Abi Wahab al-Makhzumi Masafi bin Abd Munaf Abu Izza Amr bin Abdullah al-Jahmi Umayya bin Salad Saqfi kusura diga gabe ko ni na gari gabe ko na batan diga gabe ko mogobe iga wa sigini nandi Allah faren kalle gani sugini ba okuyi meni suganu ni ago kebe ko ni ado kalle kisumbana basindadi ini kallun ko ni maka akotanga jamani kamaga nga Allah gar himbe go khara jamanu ko hay kara kusuro kara gi jaman bay ana Allah faren jaman bay ba qur'ana wa ngalla anyi mi hakare ne ba awa galli jamanu kun tabana himbe go do kubate kulluhum ghawun talihun khamilun asu kenunte asu bataran sere asu deben sere fu mi awa Allah faren kana jaman bay وزارة مقنن نتين كوين سرو هاري النثر كل القرآن هاي موجود نثر أو نقول سوقي بس أو كونين سرو نكنشي سرتو مكان سرو نكو غبي وكندي أرو سوقي كون موانا بانا سلبي كنا نوارو سوقي أنا أرودم باي سرتو بس مكان سرو نكون أرو مقنن غري ني inaki nan kati ya imese hemwani na koni mori himbe ga wikanya nasri nan suro ma agoti ni sugenge ni kinga ko ni nan de qur'ana ki kampanye ramkane Allah difference gini amadi kada kafiyan bayde ay bangana kafiyan bay huga ga woni sugenge ramkan tuana ati kara jamanum bay kara suwarun jaman bay ana Allah farin jaman bay awatu himbe bismillah ألم ترى ati yalli angum matuwa nandi suwanna iwo gere ne aywa digamin wara lakan sudi iwo suwan lakan gene honsu honsu وأنهم iya genta in suwan يقولون ما iwo tini oda kenya لا يفعلون nani imani yani wo garama kebe ina Allah farande ga mun bai yalli ara kan wo kene digamin su yawa la awoti ni ida honya iga makenya wa la so kiran difference yo hoti gana nani aro ti ganin takaba na sabunya ada hoy woni kunda ma hoy wala hidi utuda yo hobberu nani kendo beru ni takaba na sabunya ido akemage kin idiga mo donc serebe sugengo kundu keni suge bekunte ma hokan sugendi mato ma hotiga ma himberu tige gan agan qaba ma hobbegu ma himberu bego gan qaba bismillah illa alladhina ma ganda sugan benu iga tongunni iga golli surunga iga Allah ingoy sugenni na gabondi kebrenga
aywa wantasaru وانتصروا igara tambontuga sugendi من بعد kon ما palle ظلموا aywa igari tonya sugendi ke umati da kun sugen be onde wa daiman qur'an ni wala halaqi allah fa sallama aw sehene sugen kama na begu ko qur'an ga si haka ma hina na begu mo allah farin mutini inan nogom paga motendo horenga ampasu inan nogom paga sugenga awra kan suge allah ra suge be be allah kan ko ina honsuya annahu tigaru tigen takaba annahu begu aro begu en takaba awra kini ara sugen kat tiga gari aywa bira kebe allah ra sugen tiga asuge tiga denga awra kini ati inna min ash-shi'ri la hikma ati sugun wono kunni hindu ko ngade ken kan suge ya islam nun suge allah mu'mina nun suge isugin allah hin konne nyai allah hin konne nyaw nyana ti sugenga allah ko musurum ma ko to ngadi itti gande ngadi allah ko mo burum be gunde ngadi aga serebe ganda allah ko musurum suguna ko buren sare ya iqana wan sugunu nan kalle ke qoron qoso wantasaru min ba'di ma zulimu an ganda yawa ni ga Allah kuma surun bi guti sugin kana wan kalle ke qoron qoso ti sugin na Allah kuma surun tiga ti sugin dan ken sugi Allah faran wo kinye inna min ash-shi'ri la hikma la sugin ke mo yadi sere sugana ni meni sugin pai an sugin ne buten yarno surundi ni wara ho sirenga ni wara khairinya ni wara batiyenga ni wara hawallin kan sirawa an sugin tiganten nga go suru wala bono ndenye na ho burun tiga na ho suru begu an sugen be onteni nga kharakenya kama kenya Allah wodo ko islam ngo sugen kitem pa islam ko islam yimeni du haya ngani sugane an sugen go himbe kedi anan dangite ko sure gande ko bure gande ga aton ke sawura Allah sallallahu ay ministre ngalla sugiga himbe ngani suganu wa suhiga ndari awe kelli كعود مالكي أتي الله فرنا أتي أيوة سوي الله رهو كاري أتي نعم أتي مو هندو قلنا كابو مو من السري أو جهاد نيناتي كهاني نينيني نكوناتي كماني بينيون كينغا وامغا ni gullana tin nenenga koy mogo be aga yu gullana mogo be ta aga bundange yani kahin nenen to nyidi ini digamburu ko islam nunda donc islam nun khananya itukana ta meya yen sawuni sugani alla farim maga ikotanun nari aw killenkinniya suge begunten ogara himbe ko kem balle kananga qor ko sugi sugunu abubakar ni sugunu osman ni sugunu ali yo koni heo kenyi mi hari ken digame law na sugenga abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ko ta yara hokri talli sugen go sugi daga ni akamalli sugen ko aywa asagadi كوتي أنا أمر قريب أبي ربيع المخزومي اللي قصيدة نقول كوينا مقول أنا قصيدة كيكوني أو تنسيق بيتي بكا أنا كارا تباني باني أساعي أنا كاو أنا مقول تباني حسان بن ثابت رضي الله عنه الله فارنج نادا هلا كفانون ديغون مرو تانسوغينا malika jibril wo kapanga alla farin ni mimbarin kinne ni sire ni an siga kama ana alla farin ko parce que alla farin ni himbe ora wa kanu kamo na yon tato hakada la biri ni ayi mega nati ko ndo wala fakhran ta ko ni wasu kanema parce que ma ogar alla farin to difference be garu kutu na kinyan ko
kenya sabura ani min barin kin hasaniya misidendi ani kekko igani himbe an ken hulani yayi an bu hulani yadi an gollel ni ke yayi an pa woni ke yayi an mani ke yayi an sikin Allah faran ko ni kemmo godi su gana yan hasan ibn sa'id radiyallahu anhu ken gima ko ni nan grina Allah faran tiga ken sunna nyi Allah faran ni mera sire wala i metti gandenga ko sire be ngado kenya naga anda hubrenya Allah ho tunu kam wona kanu anga ma duran pinko na duran to ngo ha na Allah faran ko ni ngari kenta gebe ya subhanallah anga bu himbe ndi ga ma honya ho bure halle angi ngamu do so gumi ngale na goni parce anda ko ni odna angi na maninya wa ma bu ho ga halle anga bu himbe di ango kirindi ni kata kebeya i wuce ma osren islam on tare ko ni ma osren Allah ange nda ho osren ko ni ba angar himbe no girni bakaro nan tare batendi iya islam on ange amu da ko osren ko ni donc ho ko na sabu ina kunduran bi ko ni anda ken girni bakano on diga to na tar ko bay honni ngatu himbe ga islami ngam Allah fare koni anna mani koni Allah fare ni sallallahu alaihi wasallam aw ta hasan adde mantin moti malika jibrilu na to aw wasun Allah fare nda na to aw turku bin Allah fare nda ken ta kaga hasan bane de sire suga wasu Allah farenda nan turkindi Allah farenda a kin kama ne Allah wande mana Allah wande mana me ya ka an go ngana ya ka tuye ne na ya ka tu na nya anya killi himbe ga na nya ar kabul malikin aywa awtini iti kundu ayo an atu ngey me i wayde on Allah faare kempin to ma lawi khalliki konni na la qoso na bonondi nan takke bugadi ngam bakiro me na komi yille yeregende yinde ngana yari anga fosni baka bo wede ngaya de kemo anyi me ni wayde aso hawi aso kisima so ko wayde nga difference bi ga ro me na ngam bakiri net ahin to ma aywa angane sena mo to de ni me karungo nyani de aw ni kempin to ma law ke mo ko buren ko nya na osren posren ko me tanga da mo ke ko nya awina hotana wa anga mo osren ko andre garen ko on osren posren ko di basi afio na hoburen ko ke di basi afio ko ngena sabu ya hoburen ngana mo baka hoburen di ko siri nyanga nan kawina kanan siti ako ne beni kiji aga landa am posere nan go siri nya Aisha to tin ndamu Allah farin hadun hasani dangane inna Allah yu'ayyiduka bil qudus wa la yazalu yu'ayyiduhu ma nafahat ولا يزال يؤيدك ما نافحت عن رسوله نوري وكي اكين عائشة نتوندوني كحسن يعني بلا كيبي غارينغا سو عائشة يا كاتا خوادي غانغا وكينغا اغرا تولينغي بيمو الله فارين اي كونا كوكي كواني توندون ندو هلاني نتالي وي على كينغا Allah gar himiya mo be kenya kunwa ayalli na beso kallen sara maani agara ato lungu be mu Allah faringa na mo lungu be mu ay fona kullu kamke Allah farinta da kullu atikullu wa kyo Aisha Qur'an koyni ara Allah gara ko mo at-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibuna lit-tayyibat ana kullu yin aqullin asnin ko ndan wonde Allah gati mo be take banani radiyallahu anha
ari ko hankini hu surunda tiga ha duwa nyida ga duwa be nyida anya na yimere Allah rahe ya gon srega nan tiga akabande hanno kine Allah farandi tiga nan ko garanti ga duwa nyida duwa nyada بسم الله وسيعلم الذين ati wajibi yemmun ngatu ظلموا yemmun warnatu igatune mundi sugindi arken tanadi أي منقلب yilla dingira be iga ينقلبون warni diga no ngana nyille no lagara yani kibira an suge mo to ari de an nda yille nan kupe na mo sorondi andiga sira warnatu na kenyoda an nda hobure nyaadi ga andiga mo hobure ga Allah wat والله العظيم رسوله الكريم ونحن لا ما قال ربنا وخالقنا